네, 오늘 강의는 욥기 6장부터 시작하겠습니다. 6장이요? 네. 자, өнөөдөр хэдүүлээ. Яв 6 дугаар бүлгээс эхлэх гэж байна. 네, 욥기 6장. 욥기 6장은 욥의 심한 고통입니다. За, Явын энэ Яв номны 6 дугаар бүлэг харах юм бол гарчиг нь Явын яг нөгөө хэцүү зовлон гэсэн юм гарчиг байна. 네, 첫 번째 대지는 욥이 고통이 심한 것을 진술함. За, нэгдүгээр сэдэв болохоор Яв өөрийнхөө зовлон хэцүү байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. 1절로 7절. За, 1-ээс 7 дугаар ишлэл байгаа. 두 번째는 욥이 고난이 심하여 죽기를 구함. За, хоёр дахь нь болохоор Явын зовлонгийнхаа хүнд шаналлалт өгөхийг хүсэмжилсэн гэж. 8절로 13절. За, 8-аас 13 дугаар ишлэл. 네, 세 번째는 욥이 친구들의 불성실한 것을 책망함. За, гурав дахь нь болохоор Яв найзуудынхаа итгэмжгүй байдалд урам хугарсан. 네, 욥이 친구들의 불성실한 것 책망함. 14절로 23절. За, 14-өөс 23 дугаар ишлэл байна. 그다음 네 번째는 욥이 친구들의 잘못된 것을 고치라고 함. За, тэгээд дөрөвдүгээр сэдэв болохоор Яв найзуудынхаа буруу хийсэн зүйлсийг засах гэж оролцсон нь гэж. 14절로 30절입니다. Тэгээд 24절 гэж 24-өөс 30 дугаар ишлэл. 24절로. 예, 24절로 24-өөс 30 дугаар. 자, 그러면 이제 욥기 6장을 1절부터 강의합니다. За, тэгээд Яв 1-ээс эхлэе хэлээ. 네, 먼저 6장 1절부터 3절까지 한번 읽어보겠습니다. Яв 1-ээс 3-ыг уншиж хэлбэрээр. 욥이 대답하여 가로되 나의 분한을 달아보며 나의 모든 재앙을 저울에 둘 수 있으면 바다 모래보다도 무거울 것이라. 그러므로 하여 나의 말이 경솔하였구나. 그랬습니다. За, тэгээд тэгэхэд Яв хариулж уяг ашиг минь хэмжигдэж бүх гай тэтгэр минь жинлүүр дээр тавигддагч болоосай. Тэгвэл тэр нь далайн тэнгисийн элснээс ч илүү хүнд байсан. Тиймээс үгс минь тэвдүү байна. 네, 이렇게 욥은 자신의 고통이 바다 모래보다도 더 무거울 것이라고 했습니다. За, тэгээд Яв энэ дээр гэсэн те өөр түүний зовлон шаналл нь далайн элснээс ч хүнд байна гэж хэлсэн. 이 말은 자기의 그 고통이 말로 다 할 수 없는 그런 큰 고통이라는 것을 나타내는 말입니다. За, тэгээд энэ агуулга нь болохоор чинь түүний тэр зовж байгаа шаналлыг үгээр яг нэг илэрхийлэх боломжгүй тийм хэцүү байна гэсэн үг тийм. 그리고 나의 분한을 달아보며, 이 분한은 괴로움입니다. 분한을 달아보며 이게 그건 자기의 고통과 마음의 괴로움을 말하는 것입니다. За, энэ дэр болохоор бас уяг ашиг гэж хэлсэн тийм. миний уяг ашиг хэмжүүл гэж хэлсэн. 또 나의 말이 경솔하였구나 그랬는데 이 말은 그 3장에서 보면은 욥이 그 자기 생일과 그 출생한 것을 탄식하는 말을 한 것을 경솔하게 했다는 말입니다. За, одоо нэг үгс минь тэвдүү байна гэсэн те энэ тэвдүү гэд нь ямар агуулгыг хэлж байгаа гэхээр 3 дугаар бүлэг дээр Яв өөрийнхөө олдсон өдөр, төрсөн өдөр те тэр өдрүүдийг ингээд нэг одоо хараач ирсэн шүү дээ тийм ээ дургуулхаад тэр агуулгыг хэлж байгаа гэсэн. 지금 욥이 당하고 있는 고통이 뭐 인간으로서는 참 감당하기 힘들 만큼 너무 힘들기 때문에 이렇게 자기의 고통을 표현하고 있는 것입니다. За, тэг Явын байгаа байдал болохоор яг хүний хувьд харах юм бол төвчд үнэхээр ийм байсан учраас Яв ингэж хэлж байна. 그래서 자기의 그 태어난 날이나 또 자기가 태어나지 않았으면 좋겠다 이렇게 그런 말을 했는데 이것은 좀 경솔하게 한 말이다. 그렇게 그런 뜻입니다. За, тэг өөрийнхөө нэг тэр тэвдэн гэдэг нь тэгээд тэвдэж хэлсэн гэдэг нь болохоор өөрийнхөө тухай хараач гэсэн агуулгуудаа хэлж байгаа гэсэн үг. 3 дугаар бүлэг дээр байгаачлан 사람이 너무 힘들거나
또 화가 났을 때는 일시적으로 이렇게 자기도 모르게 이런 말을 할 수가 있습니다. 근데 하고 난 다음에는 아, 이거 내가 잘못했구나. 그렇게 후회할 때가 있는 거예요. Мгм. Тэг хүн яг ингээд хэцүү байдалд ороод өөрийнхөө нэг контролыг алдаад ирэхлээрээ контролыг алдаад уур хүрээд ингээд ирэхлээр яадаг гэхлээрээ өөрийн мэдлгүй амнаас янз бүрийн үг гаргацдаг. Тэгээ дараад нь яадаг гэхлээрээ би дэмий тэгж хэлжтэй гэж харамсах тохиолдол бас байдаг. 그래서 이 말에 대해서 우리가 항상 조심해야 됩니다. Тэг бид нэр үг гэдэг зүйл дээр үргэлж нэг болгоомжтой бас хандах хэрэгтэй. 그래서 야고보 사도도 그 말에 대해서 실수가 없으면은 온전한 자라고 이렇게 말했습니다. Яг Элч Яаку бас хэлсэн тийм ээ. Үгэн дээрээ алддаггүй хүн бол төгс хүн юм аа гэж хэлсэн байдаг. 네, 야고보서 3장 2절 말씀 한번 보세요. За Яаков номны хэдүүлээ 3-ын 2-ыг харъя. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자면 곧 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레시오리라. За Яаков 3-ын 2 дээр болохоор учир нь бид цөмөөрөө олон юм дээр бүдэрдэгэ. Үгэн дээр бүдэрдэггүй нэгэн байвас тэрээр бүх биеэ хазаарлах чадвартай төгс хүн болоё. Амен. 이제 자기가 생각하고 있는 것이 말로써 이렇게 표현되는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл хүн бодож байгаа зүйлээ амаараа гаргадаг. Үг болгож гаргадаг. 그렇기 때문에 항상 우리는 우리 마음에 무슨 생각을 가지고 있느냐가 중요한 거예요. Тийм учраас бид нэр үгээ захирах гэвэл таны дотор бодогдож байгаа тэр бодолч нь их чухал байх нь. 가령 내가 남을 미워하는 마음을 가지고 있다면은 분명히 그 사람을 미워하는 말을 하게 돼 있습니다. Тэгээ бид нэр магадгүй бусдыг хэн нэгэн хүнийг үзий ядах юм дотроо бодолтой байгаа гэвэл тэр хүний талаас тэр хүний тухай бол сайн үг гарахгүй гэсэн үг тийм. 또 내가 상대방을 참 사랑하는 마음을 가지고 있으면은 또 사랑스러운 말이 나오게 돼 있습니다. За тэг эсрэгээрээ би эсрэг одоо тэг харилцаж байгаа хүнээ хайрлах гэсэн юм сэтгэлтэй байх юм бол тэр хүнтэй ярих тусам амнаас нь хайрын үг л гарна гэсэн. 왜 사랑하는 사람하고 데이트할 때 그 얼마나 참 달콤한 말을 합니까? 그죠? Тэг хүмүүс тэг дотроо ингээ хайр үсээд хамтдаа болцоод эхлэхлээр чин дотроос нь яадаг лээ. Маш тийм гоё, нялуун те янз бүрийн өгнөс гардаг шүү дээ те. Болцох үед. 그래서 남녀가 이렇게 데이트할 때는요, 둘이 서로 사귈 때는 마치 눈에 뭐 콩깍지가 씌운 것처럼 상대방의 그 허물이나 잘못이 보이질 않습니다. Тэг харамсалтай нь яадаг лээ. Хүн эхлээд тэ дотроо хүнийг харах үедээ анх болсон төрсөн тэр сэтгэл юм уу? Одоо ялангуяа хослолын харилцаан дээр ихэнх үедээ хүний нүдэнд нь тэ нүд нь ингээд одоо хайртай болцсон юм шиг тэ хүний сул талууд нь ерөөсө харагдахгүй. 그런데 만약에 상대방을 미워하는 마음을 가지고 있으면은 눈으로 보이는 것이 전부 다 잘못된 거나 흠이나 뭐 이런 실수만 자꾸 보이는 거예요. Харин эсрэгээр нь нөгөө хүнийхээ тэ үзий ядах сэтгэлийг дотроо бид нэр өөрчлөсөн байх тохиолдолд нөгөө талын харилцаж байгаа хүний зүгээр бүх төл талынх нь өргөсөөд нь тэ алдаанууд нь тэр бүгд нь л харагдана. 부부 싸움을 할 때도 그럴 것입니다. Эхнэр нөхөр хоорондоо тэг гэр бүлийн хоёр хоорондоо харилцаж гэсэн бас тэгж харагддаг аль аль нь талтай. 사실 남편이나 아내가 얼마나 좋은 점이 많아요. 자기한테 잘해주는 게 많을 것입니다. 그런데 싸울 때에는 그 잘해준 것은 다 생각이 안 나고 잘못한 거, 실수만 자꾸만 눈에 보여서 그 싸우게 되는 것입니다. Жирийн амьдралаа бодож үзэх юм бол эхнэр нөхөр хоёр шиг бие биендээ дэм болдог, бие бинийгээ дэмждэг одоо тэр хамтрагч нар гэж байдаггүй. Гэхдээ яг муудад ирэхлээр хизэж тэгж байгааг юм шүү. Тийм бодлоо толгойд орж ирээд хамгийн дандаа муунуудыг олж хардаг. 이제 사람이 10번 잘하다가도 한 번 좀 뭐 실수를 하게 되면은 그 10번 잘한 것은 다 묻혀버리고 한 번 실수한 것만 가지고서 그 사람을 미워하는 것입니다. Тэгээ одоо нөгөө хүн нь те нөгөө тал нь 10 өөрт нь 10 удаа сайн юм хийж өгсөн байхад яг мууд үед яадаг гэхээр тэр 10 удаа сайн хийж өгсөн муу юм бүгдийг булшилж хаяад эсрэгээр нь нэг болохгүй зүйл хийсэн дээр нь тулгуурлаад ингээ өргөд одоо дайтад идэх хоорондоо. 그러니까 우리는 어떤 자세를 가지고 살아야 되냐면은 상대방의 잘못과 허물을 바라보려고 하지 말고 그 사람의 좋은 점을 찾아서 그 사람을 칭찬하려고 해야 됩니다. Гэхдээ тийм учраас бид нэр анхаарахтаа харилцаан дээр ч гэсэндээ бодож үзэхдээ тухайн хүнийхээ
юу нь сайн, юу нь сайшаалтай те тэднэр дээр нь анхаарлаа хандуулах гэдэг чих хэрэгтэй. 여러분한테 한번 물어보겠습니다. За танаас 상대방의 асуулт асууя. 상대방의 좋은 점이 잘 보입니까? 잘못된 점이 잘 보입니까? За таны ханийн сайн одоо яг одоо бодоод үзэхэд таны ханийн чинь те таны хамтрагчийн тань сайн тал нь танд илүү сүүлийн их харагдаж байна уу, муу тал нь их харагдаж байна уу? 한번 각자가 말해보세요. За та нар нэг бүрчлэн бас хариулж өгөөрэй. 상대방이 좋은 점이 잘 보입니까? 아니면은 뭐 허물이나 실수가 더 잘 보입니까? Таны нөгөө нэг те хамтрагчийн танд сайн тал нь их харагдаж байна уу? Алдаанууд нь те бүтлгүүцэж байгаа юмнууд нь муунууд нь илүү их харагдаад байна уу? 대답을 해보세요. 네, За хариулж өгөөрэй гэнэ. 뭐가 더 잘 보여요? Аль нь илүү их харагдаж байна танд? 다 마이크를 끄셨나 봐. 네, 네. 그래서 Бүгдээрээ чимээгүй миктэй хаацсан байх юм гинэ. 그 하루셨다고요. 네, Mhm. 하여튼 네, 아이스 타스는 산 타스 둘다 보인다고 하네요. 네? 둘 다. 뭐 타스 좀 장점도 보이고 장점도 보이고 둘 다 보이는 것 같다고 하네요. 둘 다 보이는 사람은 그래서 보통 안 좋은 점이 보이면은 뭐 받아주고 이해해주고 이런 식으로 가라가고 이렇게 함께 걸어가고 있다고 하네요. 그러면 참 상당히 좋은 분입니다. 그건. 음. 보통은 인간의 눈에 좋은 점보다는 뭐 실수나 단점이 먼저 잘 보입니다. Гэтэ яг үнэндээ харах юм бол хүн бол гэмт хүмүүс бидний нүдэнд нөгөө талын маань алдаа болон эндэгдэл дутуу тал нь хамгийн түрүүнд харагдаад байдаг. 그러니까 그걸 가지고서 좋은 점은 다 묻어버리고 그 실수나 잘못된 것만 가지고서 상대방을 미워하고 공격하는 것입니다. Тэгэн гутаа биднэрт ихэнхдээ тэгж харагддаг учраас нөгөө дандаа тэр талаас нь чичлээ тэр талаас нь ингээд зүтгээ дайраад ахлаэр нөгөө хүнийх нь сул талаа бүр ингээд харагдахгүй болгоод сүлд бүр байхгүй юм шиг ингээд боддог. 그래서 서로 싸우게 되는 것입니다. Тэгээд хооронд нь юу гардаг вэ гэхээр үл ойлголцол хэрүүл маргаан гэдэг зүйл гардаг аа. 그런데 허물이나 실수는 덮어주라고 있는 것이지 들춰내라고 있는 게 아닙니다. Гэтэ хүнд байдаг тэр сул тал болон хүнд байдаг алдаа гэдэг зүйлсүүд нь нөгөөх нь нэгнийхээ эсрэг нөгөө хамтрагчийнхаа тэр сул тал ба алдааг нь далдаж өгч туслаарай гэдэг үүднээс хамт байдаг болохоос биш тэр сул тал болон алдааг нь гаргаж ирээд ингээд ухаад байгаарай гэдэг үүднээс хамт байдаггүй гинэ. хамтрагч. 그냥 자기 부모님이 어떤 실수를 한 게 있다. 그러면 자식이 그걸 갖다 동네 다니면서 우리 아버지가 이런 걸 잘못했다고 소문내고 다니면 되겠습니까? Эдлээд бол арай өөр харилцаан дээр авч үзье. Ээж аауд гэр бүлдээ те ээж аауд нь хоорондоо ээж аауд нь ямар нэгэн буруу зүйл хийлээ гэж бодъё. Тэгвэл хүүхэд нь те одоо тэр хаваар нэг гараал те энэ ингэсэн манай аав ингэсэн штэ манай аав ингэж муу юм хийсэн манай аав ер нь ийм муу штэ гэд ингээд гүгээд явэл болох уу? 이게 아버지가 잘못한 게 있다 할지라도 그거를 덮어주고 가려줘야지. 그걸 들춰내면은 여러 가지로 손해입니다. Гэхдээ бид эсрэгээр нь те тэгэж болохгүй. Эсрэгээр бас яг тэр эцэг хүүхдийн аав ээж те үр хүүхд болон эцэг эхийн харилцаач гэсэн яг ялгаа байхгүй. Харилцсан бие биенийхээ сул талуудыг тэгээд далдалж өгч, засч өгч ингээд одоо те бөөцөлж өгч ингэж авах хэвээр тийм харилцаан дотор байх хэвээр. 그래 부부간에도 그 좋은 점도 있지만은 분명히 그 사람의 단점도 다 있을 것입니다. 누구에게나. Тэгээд одоо магадгүй те бүх гэр бүлүүдэд байдаг нэг нь те сайн тал хин хинт нь байгаа яг ажиллах нь сул талууд ч гэсэн хин хинт нь байгаа. 그렇게 상대방이 부족한 점이 있으면은 자기가 그걸 보충해 주도록 노력을 해야지 왜 그걸 못하냐고 야단을 치고 책망을 하게 되면 서로 싸우게 되는 것입니다. Тэгээ тэр хоёулаа сул талтай хүмүүс, хоёулаа давуу талтай хүмүүс хоорондоо нийлж байгаа гол шалтгаан юу гэхээр нэг нэгнийхээ сул талуудыг те одоо тэрвэрч өгч, дулаацуулж өгч, нэг нэгэндээ туслах гэж ингэж байгаа. Болохоос биш чиний энэ одоо ингээ хоорондоо сул талуудад руугаа чичлээд хоорондоо дайтаад байхын төлөө гэр бүл гэж байдаггүй. 서로 허물만 들춰내지 말고 그 사람의 좋은 점을 보고 칭찬해 줄 수 있는 그런 마음을 가지도록 힘써야 되는 것입니다. Тэгээ бид нэр бие биенийхээ
эн чин сул үстэй тэгвэл эн чин сул үстэй гэд сул тал болгоныг нь татаж гаргаж ирж ингэж хэрэлдээд байх биш харин тэр болгон дээр нь боож өгч эмчилж өгч харилцан дэмнэж өгснөрөө хамтдаа ингээд нөгөө зөв харилцаатай байх дээр анхаарах хэрэгтэй. 그래서 마음에 이렇게 선한 마음을 품고 있어야 말도 은혜로운 말을 할 수가 있는 것입니다. Тэгээ хоёр бие нэргүй чиглэсэн зөв бодлыг, зөв сэтгэлийг тээж байж хоёр бие нэргүй бас зөв үгнүүд гарч эхэлдэг. 근데 우리가 입으로 이렇게 하는 말이 상대방에게 유익을 주고 덕을 끼칠 수도 있지만은 오히려 상대방을 죽이는 그런 악한 말을 할 수가 있습니다. Тэгээ бидний аман дээр гарч байгаа тэр үгнүүдтэй нь таны үгийг сонсож байгаа хэн нэгнийг амьлуулж болно, хүч өгч болно. Нөгөө талаас нь бас тэр хүний хүчийг сорж болно, сүнсээр нь ч өхүүлж болно. 그래서 야고보서에도 말했지만 말을 많이 하지 말고 항상 우리는 듣는 걸 많이 하는 사람이 되라는 것입니다. Тэгээ бид нэр тийм учраас үг гэдэг зүйл дээр их чухалч бодоод саяны Яако номон дээр байсан шиг те их анхаарч бодоод бид нарыг хамгийн их хийх ёстой зүйл нь болохоор үгээ төрүүлж гаргах гэж яарахаас илүүгээр сонсох дээр анхаарлаа хандуулах нь их чухал байдаг. 왜 대화를 하다 보면은 그냥 자기 말만 계속 하는 사람이 있습니다. 그게 좋은 게 Тэгээ 아닙니다. таанд ингээ бас байдаг те ярилцчих үед ярилцах гэхлээр өөрийгөө л яриад байдаг хүн байдаг. Өөрөө л яриад байдаг. 다른 사람이 말할 기회를 주지 않고 자기 말만 계속 하는 사람이 있어요. 이거는 네. 옳지 않습니다. Бусдтай ингээд хамт ярьчаа гэж бодохгүй те өөрийгөө л яриад бусд хүмүүс ярих боломж өгдөггүй хүмүүс бас байдаг. 우리는 항상 다른 사람의 말을 잘 들어줄 줄 아는 그런 사람이 돼야 된다는 것입니다. Тэгээ бидний хувьд болохоор бусдын үгийг илүүгээр сонсох гээд сонсох дээр чухал анхаардаг ийм хүмүүс байгаарай гэж хүсье. 물론 욥도 너무 자기 그 고통이 심하기 때문에 차라리 죽었으면 좋겠다. 아니면은 나지 않았으면 좋겠다. 이런 말을 했지만은 나중에 보니까 이거 내가 너무 경솔하게 말했구나. 그걸 느낀 것입니다. За тэгээ Явын хувьд болохоор 3 дахь бүлэг дээр маш ингээд хэцүү байсан учраас өөрийнхөө талаар янз бүр үг хэлсэн байдаг. Харин одоо энэ дээр харах юм бол миний үг маань нэлээд твэгдэжээ гэж ингээд хэлсэн тийм. 이게 말이라는 건 한 번 이렇게 한 말은 다시 주워 담을 수가 없기 때문에 항상 신중하게 해야 된다는 것을 우리에게 교훈해 주고 있습니다. За тэгээ эндээс биднэрт өгч байгаа сургамж байна тийм ээ. Сургамжийг хүн өөрийнхөө үгийг контролдож чадахгүй үе байдаг. Гэхдээ бид нар энэ дундаа нэлээд гэсэндээ анхаарлаа бид нар чухал зүйлийгээ сайн руу тавьж өгөөд үгээ бас контроллох хэрэгтэй байна гэдгийг энэс бас мэдэж болно. 근데 성격적으로도 보면요. 그 말을 계속 많이 하는 사람이 있고 또 말을 잘 안 하는 사람이 있어요. За бас зан чанарын хувьд ч гэсэндээ хүмүүс ерөөхдөө бүгдээрээ өөр өөр шүү дээ тий. Тэгээд тэр дундаа харах юм бол их яриа ихтэй хүн байдаг, дуу цоотой хүн байдаг. 뭐 자기 성격을 하루아침에 고칠 수는 없지만은 하나님 앞에 보더니 기도함으로 점점 이렇게 좀 고쳐나가는 그런 사람이 돼야 됩니다. Тэгээд төрөлхийн онцлог гэж байгаа. Багасаа нөө жалан дуу гэдэг шиг тийм хүмүүс ч гэсэн байдаг. Гэтэ нэг өдөр за одоо өөрчлөх хэрэгтэй байна гэж бурхны өмнө шууд өөрчлөгдөн гэж байхгүй. Харин баг багаар яваандаа төлөвшөх тусам өөрчлөгддөг юм аа. 그 한국 속담에 3살 버릇이 80까지 간다 하는 말이 있습니다. Солонгос нэг ийм зүйрсэн үг байдаг. 3 насны дадал те 3 хүртэл олсон дадлыг хүн 80 хүртлээр хийдгээ гэж тийм зүйрсэн үг байдаг. 그러니까 자기 버릇이 쉽게 잘 고쳐지지 않는다는 뜻입니다. Тэг нэг талаараа өөрөөр хэлэх юм бол тэрний үс болохоор бага насны балчир багийнх нь тэр дадал нь тэгтлээ бүрэн сайн гэдэг өөрчлөгддөг үг гэсэн утга. 그러니까 우리 자녀들을 어려서부터 이렇게 성경 말씀으로 좋은 그런 그 버릇을 길러놔야 됩니다. Тэгээ тийм учраас бид нар бас энэ дээр нөгөө талаас нь харах юм бол хүүхдүүдтэй багаас нь те зөв дадлыг зөв үгсийг те өмнөний үгсүүдийг заагаад өгөх юм бол өгөх нь бас чухал гэдгийг бас мэдэж болно. 네, 보통 사람은 어려서 부모에게 배운 그 교육이 평생을 가는 경우가 많습니다. Ер нь хүмүүс нөгөө нэг багтаа тэг гэрийн боловсрол гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Өсгөөсөө ахуулаад харж өссөн, эцэг эхээс авсан тэр хүмүүжил гэдэг зүйлээр хүн ер нь амьдардаг. 이 자녀들은 보통 부모를 닮아가기 마련입니다. Тэг угаасаа үр хүүхдүүд бол эцэг хийгээ дуурайдаг. 그래서 뭐 한국에서도 보면은 뭐 이 그 며느리를 얻어오려고 하면은 그 친정어머니를 보면 안다 그런 말이 있어요. Тэгээ солонгос бас тийм үг гэдэг гэнэ. Бэрэж таныг гэвэл
Адам тэр бэрийнхээ ээжийг л харчих гэж тийм үгээд. 그러니까 딸은 보통 자기 어머니를 많이 닮는다는 것입니다. Ер нь бол охтууд те ялангуяа ээжихээ тэр одоо юг хөвшил те үзэл бодол амьдралын хэмээг бүтэн дуурайдаг. 이게 어머니가 온순한 사람이면 딸도 온순하고 또 어머니가 아주 괴팍하면은 딸도 괴팍할 수 있다는 거예요. Тэгээ ээж нь төлөв төвшөн те тийм байх тусам охин тийм байдаг те. Ээж нь тогтургүй байх тусам охин бас тийм байх магадлалтай. 보통은 이제 어려서부터 자녀들은 자기 부모를 늘 부모하고 같이 살면서 부모의 모습을 보고 자랐기 때문에 그래서 부모를 닮아가게 마련입니다. Тэгэхээр бид нар бидний хүүхдүүд ч гэсэн те биднийг бас харж байгаа гэдгийг бас санах хэрэгтэй. 그러니까 말도 부모가 항상 자녀들에게 할 때에도 항상 은혜롭고 덕스러운 말을 하도록 해야지 뭐 욕하거나 남을 미워하거나 남을 저주하거나 이런 말을 하게 되면 그것도 배우게 되는 것입니다. Тэгэхээр тэр утгаараа бид нар хүүхдүүд маань ч гэсэн бид нарыг харж байгаа гэдэг утгаараа бид нар хоорондоо буюу эхнэр нөхрийн харилцаан дээр ч гэсэндээ хин хэнтэйгээ хүндэтгэлтэй, хин хэнтэйгээ зөвтэй, хин хэнийгээ одоо тэрвэрч өгсөн, дулаацуулсан ийм харилцааг харуулж өгчээж бидний хүүхдүүд зөв харилцаа гэж ямар харилцаа байдгийг харж сурна гэсэн. 행동도 보통은 그 부모를 닮아가더라고요. Тэгээ бас үйлдэл нь ч гэсэндээ ээж аавыгаа хүүхдүүд хардаг. 저도 어떤 때는 내 자신을 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다. Тэгээ заримдаа пастор өөрийнхөө үйлдэлүүдийг хараад сочдог гинэ. 사실 우리 부모님 돌아가신 지 한 20년은 됐는데도 어떤 때는 꼭 제가 아버지를 많이 닮아서 아버지 하는 행동을 하고 있을 때가 많아요. Одоо яг ингээ харах юм бол би пастрын эцэг эхүүд өөд болоод 20 гаруй жил болж байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ айл хэдийн 20 гаруй жил болж байгаа ч гэсэндээ заримдаа нөгөө пастор өөрөө ч мэдэхгүй аавынхаа гаргадаг үйлдэл гаргацсан юм шиг гэдэг. 그러니까 뭐 말투라든가 걸음걸이라든가 뭐 심지어 세수하는 모습이라든가 이런 것도 어떤 때는 내가 왜 이렇게 아버지하고 똑같이 하지? 그렇게 느낄 때가 있어요. Тэгээ одоо жишээлх юм бол нүрээ угаахтаа ч гэсэн гээ те аав нь яаж нүрээ угаадаг гэсэн яг тэр шиг угааж байгаа жишээний алхаж байгаа алхаа хүртэл ингээ адилхан байх жишээний те гэх мэтчлээ. 그러니까 어려서부터 자녀들을 우리는 성경으로 잘 가르쳐야 된다는 것입니다. Тэгэхээр бидний хувьд хүүхдүүдэд одоо талархмаар нь Библи биднэрт байна. Тэгвэл Библиэл дээр байгаа гээ дагуу өсгөх нь их чухал. 성경 말씀대로 잘 가르쳐놓은 자녀들은 장성에서도 절대로 빗나가지 않고 하나님 말씀대로 올바르게 자라날 것입니다. Тэгээ Библийн дагуу те Библиэл дээр суурь тавьсан хүүхдүүд том боллоо ч гэсэндээ тэр газраасаа тэр Библийн суурин дээрээсээ хөдөлнө гэж байхгүй холдно гэж байхгүй. 저도 부모님에게 감사한 것 중에 하나가 어려서부터 이렇게 신앙으로 길러주셨기 때문에 제가 이렇게 빗나가지 않고 이렇게 지금까지 믿음으로 자라게 된 것을 정말 감사하게 생각합니다. Тэгээ пастрын хувьд ч гэсэндээ багаас нь ээж аав нь Библиэд суурьтай ингэ өсгсөн гэж байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр их талархдаг. Тэгээ тэр утгаараа тий одоо ч гэсэндээ ингээд энэ зам дээр ингээд зогсож байгаа үнэхээр талархдаг. 이게 자녀들은 어려서부터 믿음으로 길러놔야지 장성한 다음에는 아이들이 말을 듣지 않습니다. 이게 아이 때부터 가르쳐 놔야 이 아이가 제대로 되는 것입니다. Тэгээ биднэрт хүүхдүүдэд зааж өгөх, зааварлах боломжтой цаг хугацаа нь бол яг одоо буюу хүүхдүүд маань бага байх үед л заах боломжтой. Том болоо явчих юм бол хүмүүс өөрсдийн гэсэн бие хүн болоод ирэхлээр үг сонсно гэж байхгүй. 한국의 부모들은요, 너무 그 학구열, 그 공부하는 것이 너무 아주 강해서 아이들에게 아주 공부를 많이 강요하고 있어요. Тэгээ одоо гэхдээ нийгэмдэр харах юм бол нийгэмдэр нөө өрсөлдөх чадвар гэдэг утгаараа тий би аль болохоор боловсрлыг ингээд маш их заах гэж хичээдэг болсон. Солонгост ч гэсэн тийм байдаг. 뭐 좋은 학교 보내려고 뭐 비싼 과외를 시키기도 합니다. Тэгээ жишээлх юм бол одоо сайн сургуульд явуулах нь тэр хүүхдийн амьдралыг шийдэх юм шиг санаал тий сургуулих нь хажуугаар үнэтэй дахиад гэрийн багш нар авдаг ч юм уу тий ингэж хичээдэг. 또 학원을 여러 군데 보내가지고서 아이들이 쉴 시간이 없을 정도입니다. Тэг ингээд янз бүрийн хүүхдүүд ингээд тусгай хичээлээ хийн хичээлхийн хажуугаар янз бүрийн дугуулсан секцэд явуулаад ирэхлээр хүүхдүүдэд амрах цаг ч ингээд байхгүй болцсон байгаа. 이게 안타까운 것이 그 부모들이 아이들에게 이 세상 지식만 머리에다가 심어주려고 했지 신앙을 심어주려고 하지 않는다는 것입니다. Тэгээ харамсалтай нь ингээд харах юм бол хүүхдүүдтэй зөвхөн тодорхой мэдлэг те энийг л заагаад болохоос жинхэнэ амьдралынх нь тэр суурь нь байх хэвээр тэр Библи гэдэг зүйлийг орхигдуулаад байна гэсэн.
신앙을 심어주지 않은 자녀가 나중에 장성해서 잘못된 길로 나가면은 그때는 땅을 치면서 통곡해도 늦었습니다. Тэгээ магадгүй те ингэж хичээж жагаад хүүхдүүд том болоод би хүн боллоо ч гэсэндээ те амьдралд ямар нэгэн байдлаараа хөл алдаад те библийг мэдхгүйгээс болоод те хөл алдлаа гэж бодоход тэр үед тухайн эцэг их одоо газар малтаад ч ямар ч үр дүн байхгүй. Сэтгэлээр 우리 одоо 어려서부터, тэжэд элсэд ч нэмэр байхгүй. 어린아이 때부터 그 아이를 위해서 늘 기도해주고 성경 말씀으로 잘 가르쳐 놔야 그들이 나중에 장성해서도 진리에서 떠나지 않고 올바르게 자라나는 것입니다. Тэгээ тийм учраас бид нар ялангуяа хүүхдүүдийг бага насны дээр нь сурах боломжтой яг тэр үед нь бид нар хамгийн гол мэдэх ёстой тэр суурийг нь тавьж өгөөд тийм ингэх нь хамгийн чухал бөгөөд танай хүү танай охин том болсон ч гэсэндээ тэдгээр одоо тэр үнний суураас олдохгүй. Амен. 부모가 자녀들을 언제까지 자기 품에서 키울 수가 있겠습니까? Бид нар хүүхдүүдийг яг өөрсдийнхөө ингэрт те өөрсдийнхөө гэртээ хизээ хүртэл тэднийг хүмүүжүүлэх боломжтой байлаа. 이제 나이가 들면 이제 다 부모 품을 떠날 때가 옵니다. Тэгээ нас нь ингээ явах тусам томор тусам тэд нэр гэрээсээ холддог шүү дээ те гэрээсээ явдаг. 이제 자기 품 안에 있을 때에 성경 말씀으로 가르칠 수 있는 기회입니다. Тэгэхээр танд ямар боломж вэ гэхээр хүүхэд нь яг одоо таны гэрт байгаа гэвэл танд одоо яг боломж нь байна гэсэн. 그러니까 Одоо яг энэ үедээ л та заах хэрэгтэй. 자기 품 안에 있을 때 제대로 믿음을 심어줘야지 이제 품을 떠난 다음에는 할 수가 없습니다. Яг эцэг эхээ өөрт байх энэ үед нь эцэг эхээ яг гарт байгаа энэ үед нь л бид нэр зааж өгөх нь яг боломжтой тохирсон цаг байдаг. 그래서 어려서부터 이렇게 말하는 습관이나 행동하는 습관이나 모든 것이 다 하나님 앞에서 바로 하도록 가르쳐야 되겠습니다. Тэгэхээр бид нэр те ийм цаг бол бас урт биш гэхдээ тэр үед нь бид нар боломжийг алдахгүйгээр ярьж явах яриан дээр нь үйлдэл дээр нь те бүх зүйл дээр нь суурийг нь зөв тавьж өгөх дээр анхаарах хэрэгтэй. 그다음에 4절 말씀 보겠습니다. За цааш нь идлээ Библи рүүгээ оръё. Йов 6-гийн 4 рүү орж байна. 전능자의 살이 내 몸에 박힘에 나의 영이 그 독을 마셨나니 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나 그랬습니다. За 4 дээр гэстэй төгс хүчит нэгний сумнууд миний дотор орж тэдний хорыг сүнс минь ууж байна. Бурхны аимшгууд миний эсрэг чагсжээ гэж хэлсэн. Амен. 자, 욥은 그 받은 고난이 하나님께로부터 온 것인 줄을 알았습니다. За Йовын хувьд болохоор одоо яг тэрээр амсж байгаа энэ хэцүү энэ цаг үе буюу энэ зовлонгууд нь Бурханаас зөвшөөрөгдөд ирсэн гэдгийг мэдчихсэн. 또 하나님의 살이 살은 뭐 화살이겠죠. 살이 욥의 몸에 박혔다는 것은 막심한 고난을 피할 수도 또 막을 수도 없다는 뜻입니다. За энэ дээр болохоор бас тэгсэн тийм ээ. Бурхны сумнууд гэж ярьсан. Сум гэдэг нь мэдээж ном сумны сумыг хэлж байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр түүний сумнууд миний дотор орсон гэдэг нь болохоор над руу чиглэсэн тэрийг би хаах ямар ч боломжгүй гэсэн утга хэлж. 여기 또 나의 영이 그 독을 마셨나니 그랬습니다. За тэгээ бас сүнс маань тэр хорыг ууж гинэ гэж хэлсэн тийм. 이 말은 그 육체만 고난당하고 그친 것이 아니라 그 육체의 고난이 너무 심하기 때문에 마치 심령 상태까지 그 두려움과 그 고통이 들어왔다는 것입니다. За тэгэхээр энэ юу гэсэн утгатай гэхээр энэ одоо ирж байгаа энэ зовлонгууд нь зөвхөн махан биедэнд тулгараад байгаа асуудал биш. Түүнээс нь болоод бас сүнсэн ч гэсэндээ сүнс рүү ч гэсэн нөлөөлж байна гэдгийг яв хэлж өгсөн. 사람이 육체가 너무 고통스러우면은 그 심령 상태까지도 그 고통을 당하게 돼 있습니다. Хүн угаасаа яг бие махбод нь өвдөд сулдаад ирэхлээр дагаад сүнс ч гэсэн сулддаг тийм ээ. 그래서 세례 요한은 그 감옥에서 고난이 너무 심하기 때문에 또 제자들에게 제자들을 예수님께 보내서 오실 그이가 당신입니까? 아니면 우리가 다른 사람을 기다려야 됩니까? 하고 물어본 것 같습니다. За тэгэхээр яг тэрэн дээр ийм хэцүү байдалд орж ирсэн нэг жишээ гэх юм бол баптист Иохан байгаа. Баптизм хүртэгч Иохан. Тэрээр баригдаад шоронд орсон байх үедээ яаж гэсэн гэхээр эзэн Есүс рүү шавнараа явуулаад бидний хүлээж байгаа нэг нь та мөн үү эсвэл бид нэр өөр нэг хүлээх үү гэж асуулгаж ирсэн. Тэгээ энэ ямар учиртай гэхээр магадгүй Иохан ч гэсэндээ би шоронд байгаа гэдэг утгаараа би энэ маш ядарсан байсан байх. Түүнийгээ дагаад мөн сэтгэл зүгээрээ ч гэсэн сүнсээрээ ч гэсэн сулдсан байсан байхаа гэж харж болох гэж хардаг.
욥이 당하고 있는 고난이 참 인간으로서는 참 견딜 수 없을 만큼 너무 큰 고난이기 때문에 뭐 우리가 그 심정을 이해를 해야 됩니다. Тэгээ бид нэр энэ Явын одоо яг бид нар өөрсдөө амсаж үзээгүй энэ байдалд орж үзег болохоор төсөөлөхгүй байх хэрэгтэй. Гэхдээ Явын одоо амсаж байгаа энэ зовлон бол үнэхээр үгээр илшгүй гэдгийг та нар ингээ бас төсөөлж үзээрэй. 아마 믿음이 없는 사람 같으면은 그 육체적인 고난이 너무 심하기 때문에 그 심한 고통으로 인해서 아마 인생을 포기하는 사람도 있을 것입니다. Магадгүй одоо тий Явын оронд хэрвээ итгэгч биш хүн байлаа гэж бодох юм бол тэр хүн магадгүй нөгөө нэг тий ийм хэцүү зовлон төсвөрлөж чадахгүйгээсээ болоод баг амиасаа тий амиа эгөөтгэж байсан байж магадгүй. 그러니까 너무 육체적으로 고통이 심하니까 그것을 견디지 못하고 그만 생을 마감하는 사람도 종종 있습니다. Тэгээ зарим тохиолдолд тийм хүмүүс бас байдаг тий. Яг хэцүү байна. Миний зовлон маш очиг. Одоо би дааж чадахгүй байна гэд өөрийнхөө амийг хорлдог хүмүүс байдаг. 그러나 전에도 말씀드렸지만은 물론 그 고통이 심한 건 이해가 가지만은 그렇다고 해서 자신의 목숨을 끊는 것은 그건 엄연한 하나님 앞에 살인죄가 되는 것입니다. Тэгээ урд нь бид нар бас хэлжсэн ярьжсэн тий. Тэр хүн одоо хүний амь гэдэгс бол маш чухал. Гэхдээ үнэхээр хэцүү байна. Дааж тавахгүй байна. Би чадахгүй байна гэд өөрийнхөө амийг өгөөтх нь гэж байгаа гэдг нь эсрэгээр бас буруутан болох амийн буруутан болно. 욥은 그런 그 극심한 그런 그 육체적인 고난이 있었지만은 그러나 절대로 자기 목숨을 해하진 않았습니다. Явын хувьд болохоор яах аргагүй төсөөлөх аргагүй хэцүү зовлон дотор байсан ч гэсэндээ тэрээр эцэстээ аминдаа халдаагүй тий. 왜냐하면 욥은 믿음이 있었기 때문에 그렇습니다. Яагаад тэгэхээр Йовд Бурхан руу хансан итгэл байсан. 뭐 우리는 그런 욥과 같은 그런 큰 고난을 당해보지 않은 사람들은 모르지만은 아마 그런 극심한 고난을 당할 때 과연 그것을 믿음으로 잘 헤쳐나갈 만한 사람이 과연 얼마나 있겠습니까? Тэгээ бидний хувьд те яг энэ Йов шиг юм нөхцөл байдалд орох үгүйг мэдэхгүй. Гэхдээ бид нар ямар ч тохиолдолд байсан те юутай сулгарсан бай танаас төвчээр шаардж байгаа тохиолдолд та тэрийг эцсийн хүртэл төвчээд те Йовыг ч санахтаа эцсийн хүртэл төвчих нь нэг чухал байдаг. 5절 보겠습니다. 들나귀가 풀이 있으면 어찌 울겠으며 소가 꿀이 있으면 어찌 울겠느냐. За одоо 5 дугаар эшлэл рүү орж байна. Өвс ногоотой байж хулан ойлгох уу? Үл төжээлтэй байтлаа үхэр мөөрөх үү? 자, 들나귀가 풀을 먹고 또 소도 꿀을 먹으면은 뭐 울지 않는 것처럼 자신도 이런 고통 가운데 있지 않다면은 탄식을 하지 않을 것이라는 겁니다. За энэ юу асуудал гэхээр мэдээж хэрэг тэдгээр амьтдад идэх хоолнд байвал байхгүй болчвол мөөрнө гэхээс мөөрнө шүү дээ тий. Харин байгаа тохиолдолд тэднэр ингээд одоо уйлахгүй штэ мөөрч дуурахгүй штэ гэж аахгүй тэрэн шиг Йовын хувьд ч гэсэндээ ийм асуудалтай байгаа учраас би ингэж одоо шаналн дуурч ингэж байгаамаа. Хэрвээ ийм асуудал байхгүйсэн би ч гэсэн ингэх шаардлагагүй гэж ингэж хэлж гисэн. 그러나 이 고난이 너무 심하기 때문에 신음소리와 탄식이 나온다는 것입니다. За би Йовын хувьд болохоор чинь одоо гаслан гэжсэн тий гасалж гонгоноч ингэжсэн гэсэн. 이거 너무 고통스럽기 때문에 저절로 나오는 Яа. 것이 신음소리가 저절로 나오는 겁니다. Тэг яахын аргагүй бүр ингээ автоматар нэг хүн өвдөд ингээ хэцүү болоод хэлээ автоматар янзлаж яолж ингэдэг тий. Тэг тийм байдал бүр ингээ харагч ирсэн гэсэн. 아마 혹시 여러분들 가운데서 너무 아파가지고서는 그냥 나도 모르게 내 의지와 상관없이 그냥 계속해서 신음소리가 나오는 그런 일을 혹시 경험해 보셨을 수도 있을 겁니다. Магадгүй та нарын мань дунд ч гэсэн одоо бол ингээ эрүүл сараа сайхан сонсгож байгаа юм чи тийм цаг үеийг өнгөрөөж исэн хүнч байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ тий. Тийм хэцүү цаг үеүүдийг 참 안타까운 것이 이제 젊은 사람들은 젊으니까 별 상관없지만 나이가 드실수록 이제 계속 몸이 아픈 데가 많으니까 교인들도 계속해서 그냥 아프니까 병원에 다니는 분들이 많습니다. тэг яхаа залуу байх тусмаа нас залуу байх тусмаа сайн мэдэхгүй байж магадгүй ч гэсэндээ нас явах тусам тий би суйлдна өвдөхгүй газар гэж байхгүй болно тэрнийгээ дагаад эмнэлэг рүү байнга алхдаг явдаг болдог ч юм уу тий ийм тохиолдлууд хүмүүс байдаг. 대개 노인들이 이제 그 앓는 병 중에는 뭐 허리 아프고 무릎 아프고 뭐 이런 거 머리 아프고 이런 것들인데
이건 병원에 가서 치료해도 금방 낫질 않습니다. Тэг хүнийг харахад бол те одоо нэг юу гэдэг ингэж нуруу өдлөө, ингэж өвдөг өдлөө, ингэж толгой өдлөө гэд ингээд байдаг. Гэтэ тэд нэр ингээд эмнэлэг рүү очиод нэг удаа очиод эмнэлгээс эмчилгээ авлаа гэдэг зүгээр болчтой зүйлүүд бас биш байдаг. 그러니까 몸이 아프니까 뭐 거의 뭐 매일같이 병원에 가서 치료, 주사 맞고 또 물리치료하고 이런 분들이 많습니다. Тэгээ яадаг лээрээ хүмүүс ингээд те бие нь тавхгүй байдаг учраас өдөр бүр өвд болгоод нэмлэг яваал те очиод физик эмчилгээ хийлгээд дахиад эмчилгээ хийлгээд ингээд хүмүүс ч гэсэн байж байгаа. 50 бус байдаг. 근데 치료를 받을 때는 좀 괜찮은 것 같은데 집에 오면은 뭐 또다시 아픈 거예요. Тэг хүн тэгдэг те эмнэлэг дээр очихлаар зүгээр болцсон юм шиг лээрээ тэгээ гэртээ ирээд эмнэлэг дээр очиж чи яг тухайн үедээ эмчилгээ авчлаар гайгүй болчдөг. Буцаад гэртээ ирлээ дахиад ангинаад байх тохиолдлууд байдаг. 그런 모습을 보면은 참 너무나 안타깝습니다. Тэгээ тиймэрхүү байдлуудыг хажуунаас нь харж байгаа хүнд бол хэцүү те. 그러니까 노인들이 몸이 아프다고 이렇게 기도해 달라고 하는 경우가 많은데 사실 그 노인병은 뭐 우리가 기도한다고 해서 다 낫는 게 아닙니다. Тэгээ одоо яг настай итгэгч нар ч гэсэн тэгдэг гэнэ. Өө би ингэж өвдөө тэгэж өвдөө та залхирч өгөөч гэдэг. Гэтэ яг үнэндээ настараад явж байгаа тэдгээр өвдөлтүүдийг болохоор чинь яг вэ одоо жамны дагуу явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйлсүүдийг ингээд залбираад идэгчнэ гэж ойлгож бас ойлгохноос өрөөсгөл ойлголт байгаа. 그냥 뭐 젊은 분들이 무슨 뭐 이상한 병이 나가지고서 이렇게 이제 기도해 달라고 하면은 간절히 기도해 주면은 낫는 경우가 많이 있어요. За харин эсрэгээр нь тодорхой хэмжээнд тийм ямар нэгэн нөхцөл байдлаас л одоо өвдсөн ч юм уу тийм залуу хүмүүстэй очиод гэж залбирч өгөөд ч юм уу ингэснээрээ залбирлаар идэгсэн тохиолдол бас байдаг. 그런데 뭐 허리 아프고 무릎 아프고 이런 노인들이 아프다고 기도해 달라고 하면 기도해 준다고 해도 그 병은 사실 쉽게 낫지 않습니다. За тэгэхээр харин насны ялгаанаас гардаг тэр өвдөлтүүд нь бол өөр өдөг тийм. Нэг ичээ дахиж өвдөө, дахиж ингэ сэдрээд ингэ байдаг. 그러니까 계속해서 신음소리만 내는 것이 너무 그런 모습을 보면은 매우 안타깝습니다. Тэгэхээр тэрнийгээ дагаад яадаг гэхээр ялангуяа яг yoolох ч юм уу те ингээ янз бүрийн авирууд гаргадаг. Тэгээ тэр нь харин хажуу талд нь байгаа хүмүүст болохоор ингээ нэг талаараа одоо хэцүү те дарамттай ч юм шиг залхмаар ч юм шиг 50 бас байлгадаг хэцүү болдог. 욥도 너무 이렇게 고통이 심하기 때문에 그냥 그 신음소리와 탄식이 나온다고 이렇게 말하고 있습니다. За тэг ёо болохоор тэгсэн тэр үнэхээр хэцүү байгаа учраас ингэж байна. Тэ үнэхээр хэцүү байгаа учраас тэр одоо хулан орилж байгаа өхөр чам шиг би ийм байдал гаргаж байна гэж хэлсэн. 그다음에 6절로 7절 말씀 보겠습니다. 6 талаар орж байна. 네, 싱거운 것이 소금 없이 먹히겠느냐? 닭의 흰자위가 맛있겠느냐? 이런 것을 만지기도 내 마음이 싫어하나니 못된 식물같이 여김이니라 그랬습니다. За 6 талаа амтгүй ямыг давслахгүйгээр идэж чаддаг билүү? Зам цэцгийн шүүсэнд амт буй гэж юу? Тэдгээрт ирэх хүрэхээс сэтгэл минь татгалзаж байна. Тэд надад муудсан хоол мэт юм аа. 네, 우리가 음식을 만들 때 꼭 들어가야 될 필요한 것은 바로 무엇이겠습니까? 소금입니다. Бид нэр хэдүүлээ ингээд нэг хоол гэж яриад хоол хий гэж бодоход хамгийн чухал зүйл чинь амтлагаа буюу давс байдаг тийм. 소금이 들어가지 않으면은 음식이 맛이 없기 때문에 먹을 수가 없다는 것입니다. Бидний боддог хоол гэдэг тэр нэр төрөл багтдаг зүйлсүүд дээр хэрвээ давс нь орохгүй бол ямар болох вэ? Тэ? Амтгүй үлбэр болдог. 모든 음식에는 보면은 반찬에는 소금을 넣어야만이 맛을 낼 수가 있습니다. Тэгээ альва идж байгаа зүйлсүүд дээр ер нь давс гэдэг зүйлийн амтлагаа байж хахад их давгүй болчдөг. 또 달걀의 그 흰자위 이것은 양념을 하지 않으면 별 맛이 없다는 것입니다. За тэгээ бас дахиад өөр нэг юу гэдэг чинь тийм ээ. Давсалж иддэг зүйлүүд байдаг тийм жишээл өндөг ч юм уу. 여러분들 맛이 없는 음식은 먹기가 어떻습니까? Амтгүй хоол идэх танд ер нь ямар байдаг вэ? 먹기가 싫죠. Амар биш тийм. 옛날에는 이제 먹고 살기가 힘들었던 가난한 시절에는 정말 그 먹는 것만 있어도 감사했지만은
요즘은 아주 음식이 풍부한 시대이기 때문에 이 맛이 있냐 없냐를 많이 따지더라고요. Мгм. За тэгэхээр магадгүй одоо дээр үед болохоор чи мэдээч хэрэг юмс хомс байлаа тий. Тэр үеийг харах юм бол юу амтгүй амттай гэхээс л юу олдож яах гэдэг нь чухал гэсэн бол одоо цаг үед ямар байгаа вэ? Амттай юу амтгүй юу гэдэг дээр ингээ их анхаарал тавьдаг болсон. 그러니까 옛날에는 배가 고파서 음식을 먹었는데 요즘 시대는 배고픈 것보다도 맛이 있어야 음식을 먹는다는 거예요. Тэгээ өмнөх үед болохоор чинь зөвхөн өлсөхгүй байхтаар анхаардаг гэсэн л одоо болохоор чинь амттай байхтаар анхаардаг болсон. Амттай байж ч хоол идэнэ гэж ярьдаг болсон. 근데 Амттай 요즘 юм. 보면은 어느 음식점에서 뭐 맛있는 요리가 있다 하면은 아무리 멀어도 차를 타고서라도 뭐 1시간, 2시간씩 가서 그 음식을 먹고 있어요. Гэж. Одоо тэгээ харах юм бол яаж юм гэхээр хүмүүс хоолнууд бол хаасаагүй байна. Харин илүү амттай, илүү гоё өвөрмөц хоол байна гэдэг сурах сонсч юм бол нэг цагийн газар байсан ч гэсэн хичнээн хол байсан ч гэсэн тийш очиж идэх гэж хичээдэг болсон. 어떻게 보면은 뭐 차를 타고 가면은 차 연료비도 들어가고 비용이 많이 들어가는데 그런 거 따지지 않고 맛있다고 하면은 아무리 먼 지역에 있어도 그걸 먹으려고 가는 모습을 봅니다. Тэгээ одоо хүмүүс яадаг болох гэхээр мэдээч хэрэг тэр нэг хоол идэхээр явахын тулд нэгдүгээр цаг орох нь байна, бензиний мөнгө орох нь байна, тий? Ийм зүйлсүүд нэмэлт зардлага гарах нь тодорхой. Гэхдээ хүмүүс тэр зардлуудаас илүүгээр зөв амтан дээр л хамаг анхаарлаа тавьдаг болсон гэсэн. 그 음식점이 맛없다고 하면은 가질 않습니다. За тэгээ бас хэрвээ тухайн газар хэрвээ амтгүй гэх юм бол хүн тийш явахгүй ойрхон байсан ч очихгүй. 자, 우리는 하나님의 말씀을 항상 이렇게 성도들에게 항상 영양가 있는 맛있는 음식으로 양식으로 먹일 수 있도록 해야 됩니다. За бидний сүнсний хоол бол маш амттай тий. Харин та энэ гоё сүнсний амттай хоолыг гоё амттай чигээр нь таны хүүхдүүдэд буюу таны хондуудад дамжуулах дээр анхаарах хэрэгтэй. 그렇게 말씀을 전하는 그 목회자들은 항상 그 말씀을 성도들이 잘 알아듣기 쉽게 또 즐겁게 말씀을 전하도록 힘을 써야 됩니다. За тэгэхээр илүү амттай болоход бол яах ёстой вэ? Угаасаа тэнд илүү дутуу нэмэх юм хэрэггүй. Гэхдээ гол нь та тэрийг нь хүмүүст ойлгогдохоор одоо амархан үгээ сонголтойгоор тий илүү тэгээ бас хүмсэл санагдахгүйгээр тий хөвгчлөлтэйгээр ингэж дамжуулж өгөх нэг чухал байдаг. 그렇다고 그래서 말씀을 쉽고 알아듣기 쉽고 재밌게 가르친다고 그래서 본래 그 성경의 뜻을 어긋나는 그런 말을 전해서는 안 됩니다. Тэгээ бид нар хитрхийн нэг тий хүмүүсийг хөгжөөх чинь гэдэг нэг Библийн мартцсан өөр юм яриад байж болохгүй тий. Библийн гол үндсэн Библийг бол заавал байх ёстой. 이렇게 욥이 까닭 모르고 고난을 받기 때문에 너무 그것이 감당하기 힘들다는 뜻으로 말하고 있는 것입니다. За тэгээд энэ Явын хувьд болохоор тий энийг би төсвөрлөхөд ингээ бэрх хэмжээний гэдгийг ингээ ингэж илэрхийлж өгсөн байна. 욥이 생각할 때는 자기가 특별히 하나님 앞에 무슨 잘못한 것이나 죄를 지은 게 없는데 이렇게 큰 고난을 당하고 있으니까 이게 너무 감당하기 힘들었던 것입니다. Тэгэхээр Явын хувьд болохоор чинь яг тусгайлан тий одоо эзнээс ингээ шийтгэл авах үс хэмжээний зүйл үйлцэн юм байхгүй тий зүгээр л одоо юу гэдгийг энэ бол зүгээр нэг талаараа сорилт боловч Явын хувьд болохоор тий энэ бол үнэхээр төвчээрээ шаардсан ийм сорилт байгаа. 그러나 우리는 이러한 고난이 올 때에 하나님께서 반드시 우리를 단련시켜서 더 좋은 것으로 주시려는 뜻이 있다고 믿고 감사할 줄 알아야 됩니다. Тэгээ бидний хувьд ч гэсэндээ ийм замыг тойрохгүйгээр дайраад гарахыг үүсэхгүй. Тэгээ явж ирдэ. Гэхдээ бид нэр тэр дунд нь яах вэ гэхээр яг одоогийн нөхцөл байдал гэхээс илүүгээр энэ нөхцөл байдлаар дамжуулаад илүү дээр зүйлсийг илүү дээр одоо тий арга замыг эзэн зааж өгөх гэж байгаа гэсэн та ийм хараатай байх нь чухал байна. 그러니까 좋은 일이 올 때만 감사하고 좀 힘들고 어렵고 고난이 올 때는 불평하거나 원망하는 것은 이건 진정한 믿음이 아닙니다. Тэгээ бид нэр дандаа дардан замаар явж л дардан замаар явж байгаа юм шигтэй сайлах юм бол би бол итгэлээр явж ингээ бодоод ээж болохгүй. 진정한 감사는 있을 때든 없을 때든 또 좋은 일을 만날 때든 슬픈 일을 만날 때든 어떤 환경에서도 감사하는 것이
진정한 감사입니다. Тэгээ жинхэнэ эзний өмнө таалагддаг талархал гэж байдаг. Тэр нь болохоор чинь байгаа үед ч талархдаг, байхгүй үед ч талархдаг тий. Одоо тэр нэг юугаар дардан замаар явсан талархдаг тий. Намгийн замаар явсан талархдаг. Энэ талархал бол жинхэнэ эзэн таалагддаг итгэгчийн талархал байна. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. 네, За хэдүүлээ түр амарч байгаа буцаад оръё. 10분 동안 쉬겠습니다. За 10 минутын дараа уулзъя. 자, 이제 두 번째 대지로 8절로 13절 말씀을 보겠습니다. Тэгэхээр одоо хоёр дахь сэдвүүрийг орж байгаа. За 8-аас 13 дахь ишлэл байна. 네, 여기는 이제 욥이 고난이 심하여 죽기를 구한 내용입니다. Агуулга нь болохоор чинь Йов зовлон шаналл талаасаа болоод үхийг хүсэмжилсэн гэсэн тий. 8절부터 9절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 8-9 уншлаа. 네, 하나님이 나의 구하는 것을 얻게 하시며 나의 사모하는 것 주시기를 내가 원하나니 이는 곧 나를 멸하기를 기뻐하사 그 손을 들어 나를 끊으실 것이라 그랬습니다. За тийм 8-9 дээр миний хүсэл биелэгдэж бурхан миний тэмүүллийг өгч сойрхоосой. Бурхан намайг няцлахыг хүссэн байгаад тэрээр мутраа илүү сул тавин намайг тасчин хаяасай. 네, 여기서 나의 구하는 것, 나의 사모하는 것은 무엇을 말하는 걸까요? За энэ дээр 8 дээр хэлж байгаа тийм ээ. Хүсэж байгаа зүйл болон тэмүүлж байгаа зүйл гэж юу гэлж байгаа вэ? 네, 이것은 바로 이제 욥이 죽는 것을 가리키는 겁니다. Энэ бол яа одоо нэг үхлийг тий үхчихэмсэн гэж үзэж чадлыг бодлоо хэлж байгаа. 욥은 고난이 너무 심하기 때문에 죽는 것이 낫다고 여겨서 죽기를 사모하고 원했습니다. Тэгээ хүмүүс тэгээд ингэж яхаар үхчихэмсэн бараг эсрэгээрээ тий амар зүгээр гэдэг шиг тийм байдал үнэхээр байсан учраас яа ингээд бүр ингээд чин сэтгэл болгоод бүсчихсэн гэж үхлийг. 네, 뭐 누구인들 뭐 욥과 같은 그런 극심한 고난을 당할 때 뭐 죽고 싶은 생각을 가지지 않을 사람이 누가 있겠습니까? Тэгээ ер нь бол ингээд төвчхийн аргагүй болоод ирэх үед түүнээс болохгүй бол гэдэг үгнүүд ер нь гарахгүй хүмүүс байхгүй тий. 이것은 욥이 아주 심한 고통으로 그 절망 가운데 빠져 있는 것을 알 수가 있습니다. Эндээс бид нэр Йовын тэр шаналл, зовлон, тэр зүйл те ямар их төвчээр шаардаж ирсэн бэ гэдгийг харж байна. 네, 7장 18절 19절 말씀 한번 볼까요? Хэдүүлээ 7-гийн 18, 19-ыг харъя. Йов 7-гийн 18, 19. 네, 거기 뭐 아침마다 건쟁하시며 분초마다 시험하시나이까 주께서 내게서 눈을 돌이키지 아니하시며 나의 침상길 동안도 나를 놓지 아니하시기를 어느 때까지 하시리까 그랬습니다. За 18, 19 дээр ингэсэн 7-гийн та өглөө бүр юунд түүнийг шалгаж агшин бүрд түүнийг сорно вэ? Хоромхон зур надаас та харцаа салгахгүй юм уу? Шүсээ залгих төдийхөнд ганцаараа минь орхихгүй юм уу гэж хэлсэн. 또 그 욥기 3장 24절에도 보면은 그 욥이 앓는 소리가 마치 물이 쏟아지는 것 같다고 그렇게 말했습니다. За тийм 3 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн бас байж байгаа. 3-ын одоо 3장 몇 절에 өгсөн юм? 24절. 24절. Тэгээ 3-ын 24 дээр харах юм бол түүний яололт нь усны тусад мэт гэсэн. 자, 이것은 아주 사람으로서는 감당할 수 없는 아주 막심한 고난입니다. Энэ болохоор хүний хувьд гэх юм бол яг нөө сул дорой махбодтой хүний хувьд гэх юм бол үнэхээр төсөрөх аргагүй ийм зовлон байсан. 그래서 욥이 그 고통에서 벗어나는 길은 죽음밖에 없다고 생각하기 때문에 죽기를 사모했습니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор чинь энэ байдлаас тэгвэл хэрхэн ангижрах вэ гэхээр за үхчихэж бүр амиа тавьж үхчихэж л ангижрах юм байна да гэсэн бодолтой болцсон байгаа байхгүй. Тэр утгаараа тэгээ үхэл гэдэг зүйлийг ингээ хүсэмжилсэн гэж. 그러나 욥은 자신의 생명을 스스로 버리지는 않았습니다. Гэхдээ Йов хичнээн тийм байсан ч гэсэндээ өөрийнхөө амьд өөрөө халдаагүй. 아까도 말씀드렸지만은 스스로 자기 생명을 버리는 건 뭐와 같다고 그랬죠? Өөрийнхөө амийг өөрөө хүн ингээд одоо бүрлгэх хөл тэрийг юу гэдэг лээ? Юу гэсэн бэлээ? 이것은 살인죄에 해당하는 것입니다. Энэ болохоор хүн амны хэрэг болно гэсэн.
남을 죽이는 것만 살인이 아니라 내가 나를 죽이는 것도 뭐다? 살인이라는 겁니다. Тэгэхээр бид нар бусдыг одоо бусдыг хороох нь гэмт хэрэг гэж тэрэн шиг бид нар ч гэсэн ялгаа авахгүй. Бид нар одоо өөрийнхөө амийг хорлолоо гэх нь тэрэн ч гэсэн мөн ялгаа авахгүй гэмт хэрэг болно гэсэн. 자, 사람이 연약하기 때문에 죽고 싶은 생각이 드는 것까지는 뭐 할 수 있습니다. 하지만 하나님 앞에 죽여달라고 하는 기도는 음. 바로 된 걸까요? Бид нар ихтэй хүн ямар нэгэн байдлаар болоо тий ёо өстө өвчмсөн гэсэн юм бодолд ингээд өртөж ч юм уу ёо шиг юм байдалд орох багтлалтай. Харин энийг харж үзэж болох ч гэсэндээ бурхан руу хандаад өхүүлж өгөөч гэж залбирах нь зөв болов? Энийг 자기 고통이 너무 심하기 때문에 참, 그 스스로 죽기를 구하긴 했지만, 그러나 하나님 앞에 만약에 자기를 죽여달라고 한다는 것은 옳지 않은 것입니다. тэгээ бид нар магадгүй те одоо өөрийнхөө зовлонгоос болоод энэ хэцүү байгааг харахтаа тэгж болно. Гэхдээ бусд руу хандаад бурхан руу хандаад те өхүүлж өгөөч гэж залбирч болохгүй гэсэн. 그것은 마치 뭐가 같냐면은 자기 아들이 자기 부모한테 와서 나 좀 죽여달라, 그렇게 말하는 거와 같은 것입니다. Тэгээ бид нар яг тэр одоо намайг эзнэрөө хандаад залбирч болохгүй шалтгаан юу гэвэл чинь таны хүүхэд тань дээр ирснээр те намайг алаад өгөөч гэвэл яах вэ? Тэрнтэй ялгаагүй гэсэн үг. Эзэн 어떤 нь 부모가 자기 자식이 와서 죽여달라고 하는 것을 좋아할 사람이 있겠습니까? Тэгээ өөрийнхөө бид нар харах юм бол хэн одоо ямар эцэг эхтэй өөрийнх нь хүүхдүүд өөрлөөр хүчээр намайг алаад өгөөч гэхэл түүнийг зөвшөөрөх үлээ тийм ээ. 만약에 그런 자녀가 있다면 그건 불효입니다. Гэтэ магадгүй хэрвээ тийм хүн хэрвээ байгаа гэж бодох юм бол тэр хүн ямар хүн бэ? 그래서 어떠한 역경과 그 처지에 빠져도 절대로 죽여달라는 기도는 하지 말아야 됩니다. Бид нэр хичнээн хэцүү нөхцөл байдалд янз бүрийн нөхцөл байдалд орж болох ч гэсэндээ болохгүй зүйл хэлээрээ өхүүлж өгөөч гэж залбирч болохгүй. 뭐 사람이 살다 보면 너무 힘든 일을 만나면 죽고 싶은 생각이 누구나 한 번쯤은 아마 가질 수 있습니다. Тэгээ бид нар магадгүй те яг тийм хэцүү зовлон дотор орохдоо хүн л болсон өвчөөсэй гэсэн тийм бодол төрж бас магадгүй. 그러나 하나님 보고 하나님 나 너무 힘드니까 차라리 죽여주십시오, 이렇게 말하는 것은 옳지 않습니다. Гэхдээ харин эсрэгээр нь тэгж одоо юу гэдгийг бодохоор хүсэмжилж байгаа юм шиг ингэж хэлж болох ч гэсэндээ залбирлыг бол хийж болохгүй гэсэн. 뭐 선지자들 중에서도 보면은 하나님 앞에 차라리 죽여달라고 이렇게 말한 분들도 있습니다. Харах юм бол те эсрэгээр баг алчаасаа өвчөөсэй гэсэн юм бодолтой байдаг хүмүүс байгаа. 그냥 엘리야 선지자도 이세벨이가 자기 생명을 찾는다는 말을 듣고 광야로 도망가서 로뎀나무 아래 쓰러져서 하나님 앞에 스스로 죽기를 구했습니다. Тэгээ хүмүүс харах юм бол жишээлх юм бол Илия ч гэсэн бас тийжсэн те. Есебел түүнийг одоо алах гэж байна. Амийн хайж байна гэсэн үгийг сонсохдоо яадаг лээ. За одоо ч би болцсон доо гэдэг. Тэр урдан модны яраал очингуудаа одоо ч ингэ болчлоо доо гэдэг ингэж тохиолдол байсан. 또 요나 선지자 같은 경우도 보면은 이렇게 그 운막을 짓고 거기 이제 그늘 아래서 있는데 그 하나님이 박넝쿨을 나게 하셔서 박넝쿨에서 시원했는데 박넝쿨을 벌레가 씹어 먹으니까 너무 햇빛이 뜨겁게 쬐니까 그 하나님 앞에 차라리 죽는 게 낫겠다, 죽여달라고 한 적이 있습니다. Та Йонаш гэсэн бас тийжсэн тохиолдол байж байгаа тий. Одоо нэг өөрийнх нь маш нэг халуунд нар шатгаад байх үед тий. Ингэж яхаар одоо арга ингэж өвчүүл дээр юм шүү дээ гэжсэн үе байна. 모세 선지자도 백성들이 너무 힘들게 하니까 차라리 내 생명을 죽여달라고 한 적도 있습니다. Яг Мосеч гэсэн бас тэгжсэн тохиолдол байж байгаа. Тий. Израильд үгэнд нь орохгүй байхад эзэн минь ингэж яхаар бараг намайг зовчихгүй мүү гэжсэн тохиолдол байна. 얼마나 힘들었으면은 자기 생명을 취해달라고 했겠습니까? Яг хүмүүс ер нь хүмүүстэй хичнээн хэцүү байсан болоод дандаа ингэ те амиасаа ингээд нөгөө амиасаа татгалзах хэмжээний ийм үнүүдийг гаргаж ирсэн гэж бодож болох бай. 그래도 하나님은 버리지 아니하시고 또 우리를 찾아오셔서 다시금 힘과 용기를 주시는 줄 믿으시기 바랍니다.
Тэгээ бидний бурхан те яг тухайн цаг үе дууслаа гэхэд бид нэр хайж ирээд биднэрт хүч ба урам зориг өгдөг гэдгийг бид нэр мэдэх хэрэгтэй. 네, 아멘. 그다음에 10절 말씀을 보겠습니다. 타이틀 10-р 이шлэлрүү явлаа. 네, 그러할지라도 내가 오히려 위로를 받고 무정한 고통 가운데서 또 기뻐할 것은 내가 거룩하신 이의 말씀을 거역치 아니하였음이니라. Мгм. За тэгвэл энэ нь надад тайтгарал болж хөнөөлт өвчнөөч би баярлах сан. Учир нь би ариун нэгний үгнээс урваагүй юм аа. Амен. 자, 욥은 이렇게 심한 고통을 받고 있지만 그래도 한 줄기의 기쁨이 있다고 했습니다. Гэтэ яа юу гэсэн гэхээр хичнээн хэцүү нөхцөл байдал байсан гэсэндээ түүнд нэгэн одоо юу баярлах нэгэн шалтгаан бас байсан гэдгийг хэлж өгсөн. 자, 욥은 어, 그 기쁨은 바로 거룩하신 이의 말씀을 거역하지 않는 것입니다. Мгм. Тэр юу гэж хэлсэн гэхээр гисэн ч би олзуурхах зүйл нь би ариун нэгний үгийг нь угнаас нь урваагүй гэж хэлсэн. 아무리 심한 고통 가운데 있어도 하나님의 말씀을 거역하지 않는 것이 바로 한 줄기의 희망이라 기쁨이라는 것입니다. Тэгэхээр тэр хичнээн хэцүү байгаад хичнээн одоо тэсвэрлэхгүй байсан ч гэсэндээ тэр дундаа эзэн бурхны үгнээс нь урваагүй гэдгээсээ тэрээр ингээд энэ бол олзуурх хүчтэй гэж өөрөө бүглэж авчихсан. 이제 그것이 자기의 유일한 기쁨이고 위안이 된다는 것입니다. тэрийгээ тэр юу гэсэн гэхээр энэ бол миний баяр юм аа гэж хэлсэн те. 그러니까 그런 극심한 고난 가운데서도 그 심령은 항상 평안하고 기쁨 속에 있는 것입니다. За гэхдээ хичнээн хэцүү байсан ч гэсэндээ тодорхой хэмжээний энэ нь түүний баяр хөөр болж байгаа гэж байна тий. 아무리 환난 풍파가 심해도 하나님을 모시고 있는 자는 늘 마음이 평안하다는 것입니다. Тэгээд нөхцөл байдал дээр ч гэсэн тийм байдаг. Нөхцөл юу одоо хичнээн хэцүү байдал ч гэсэндээ сэтгэл дотроо бурхантай хамт байдаг, бурханаас урагддаггүй хүн дотроо яадаг гэхээр тодорхой хэмжээний амар тайвантай байдаг гэсэн. 그다음 11절로 13절 보겠습니다. 11-ээс 13 хэдэлтэй харъя. 내가 무슨 기력이건대 기다리겠느냐? 내 마지막이 어떠하였건대 오히려 참겠느냐? 나의 기력이 어찌 돌의 기력이겠느냐? 나의 살이 어찌 노쇠겠느냐? 나의 도움이 내 속에 없지 아니하냐? 나의 지혜가 내게서 쫓겨나지 아니하였느냐? За тэг арах юм бол хүлээхийн тулд надад ямар хүч байгаа вэ? Миний төгсгөл ямар болоод би тэсэх ёстой вүлээ? Хад чулууны хүч надад бий билүү? Хүрлээр мах бод минь бүтээгдээ юу? Тэгээ өөрийгөө гих тус надад үгийн үнэн. Бүх арга надад дарагджээ гэнэ. 이렇게 욥은 이렇게 심한 고난을 끝까지 견딜 기력이 없고 소망도 없다고 그랬습니다. Одоо энэ дээр харах юм бол яавын хувь те одоо би дахиад өшөө төвчих тэр хэмжээний хүч байхгүй болчлоо. Бас найдах тийм те юунд ч би найдах найдарч байхгүй болчлоо гэж ингэсэн. 여기 나의 기력이 어찌 돌의 기력 같겠느냐 하는 말은 욥의 기력이 이렇게 돌같이 강한 힘을 가지지 못했다는 것입니다. За тэрээр түүний хүч нь те одоо хад чулуу мэт тийм биш болцоо гэдэг хэлж өгсөн. 또 나의 살이 어찌 노쓰겠느냐 하는 말도 욥의 몸이 노쇠와 같이 단단하지 못하다는 말입니다. Тэгээ бас миний би юусэн те бахад нь хүрэл биш буюу хүрэл мэт тийм бат бөх биш гэдгийг хэлж өгч байгаа те. Бүр сулдсан гэсэн үг байна. 또 나의 도움이 내 속에 없지 아니하냐 하는 말은 욥이 스스로 소생할 만한 힘이 없다는 뜻입니다. За тэгээд 13 эхний дээр байгаа тий өөрийгөө гих тус надад үгүй гэдэг нь болохоор чинь өөртөө хэлэх одоо тийм тодорхой хэмжээний өөрийгөө зоригжуулах үгч байхгүй болсон гэсэн. 또 나의 지혜가 내게서 쫓겨나지 않았느냐 그랬습니다. Дараад нь болохоор бүх арга минь барагджээ гэдэг нь болохоор би өөрийгөө хэрхэх тэр мэрэгэн ухаанч надаас холдсон байна гэсэн утгатай. 이것은 욥이 지금 당면하고 있는 고통을 해결할 만한 지혜가 없다는 것입니다. Яа тэгэхээр энэ юу судалтай гэхээр Йов одоогийн нөхцөл байдал донд арай нэг жоохон тухайг голох, арай нэг жоохон дээрзүүлж чадах үс хэмжээний тийм бодох чадалч байхгүй болсон байна гэсэн. 이것은 이렇게 욥이 견딜 수 없는 자기의 상태를 표현하는 것입니다.
Ингэснээрээ энэ байдлаараа бүр нэг байж суухын аргагүй гэдэг шиг тийм байдалд байна гэж ингэ хэлж өгсөн. 너무 고통이 심한 가운데 있기 때문에 내 힘으로 이것을 견딜 만한 그런 힘이 없다고 그렇게 말하고 있습니다. Тэгээ тэр үнэхээр хэцүү тийм нөхцөл байдал байгаа гэдгийг ингэж илэрхийлсэн гэсэн. Өөрийгөө жоохон тухтай болгох гэсэн ч миний бодол маань намайг ингээд би бодол маань намайг орхиод оджээ гэх. 네, 인간은 그 육체를 가진 인간은 연약하기 때문에 누구나 다 이렇게 극심한 환난을 만날 때 그것을 감당할 만한 그런 힘이 없습니다. Тэг хүн угаасаа ер нь сул дорой учраас яахаа аргагүй юм байж суухын аргагүй одоо аргаа мэдэхгүй уучраа болохгүй юм нөхцөл байдалд ороод ирэхлээр яаж шатавлждаг. 하나님께서 붙들어 주시지 않으면은 우리 인간은 아무것도 할 수 없는 존재입니다. Тэгээ эзэн бурхан тэр хүнийг унахгүй тул төсөж өгөхгүй бол хүн яаж чаддаг. 하나님이 나에게 힘을 주시고 능력을 주셔야만이 모든 것을 할 수가 있는 것입니다. Тэгээ бурхан тухайн хүнд хүч болон чадал чансааг өгчээж тэр хүн ингээд хөдөлдөг. 그러니까 우리는 하나님 앞에 사실 자랑할 게 없습니다. Үнэн дээр бид нэр бурханы өмнө бахархах юм гэж харах юм бол одоо хайгаад ч өөрөөсөө болохгүй. 혹시 내가 뭐 남들보다 잘하는 게 있다 할지라도 내가 하는 것이 아니라 하나님이 나에게 그런 은사를 주셨기 때문입니다. Тэгээ магадгүй би бусдаас аль нэг талаараа илүү байлаа, давуу байлаа гэж бодлоо гэж бодож болно. Гэхдээ яг ингээ хайгаад үзэх юм бол тэр давуу байгаа байдлыг тань эзэн бурхан танд нэгүүлсэлж өгсөн л байдаг. 그렇기 때문에 우리는 그걸 가지고서 교만하거나 또 자기보다 못한 사람을 무시해서는 안 됩니다. Тэгэхээр бид нэр тэрийг ингээд түүгээрээ дамжуулаад хамраа өндөрсгөөд ч юм уу өөрөөсөө жоохон сул дорой хүмүүсийг үл тоогоод ингээд гэж болохгүй. 하나님께서 주신 은사는 다 각각 다릅니다. Тэгээ бурхан хүн болгонд өөр өөр гэсэн тослогоог өгдөг. Өөрөөр бэлэг авьяасыг өгдөг. 즉 하나님이 주신 재능들이 다 다릅니다. Тэгээ хүн болгондоос өөр өөр ингэсэн чадваруудыг өгдөг. 이게 어떤 사람에게는 뭐 믿음의 은사를, 어떤 사람에게는 병 고치는 은사를, 어떤 사람에게는 통역의 은사를 뭐 각각 하나님이 나눠 주셨습니다. Тэгээ бурхан өөрийнхөө алдрын төлөө хүн болгонд хэрэглэхэд бол хүн болгонд өөр өөр үйлдэлүүдийг өгдөг чадваруудыг. Зарим нэг хүнд нь итгэлийг өгч байгаа, зарим хүнд нь орчуулах чадвар, заримд нь өвчнө гэдэг чадварыг гэх мэтчлээ. 그러니까 다른 사람이 잘하는 것을 내가 못한다고 해서 낙심할 필요가 없습니다. Тэгээ бид нэр одоо юу гэдэг тэрний чадахгүй би чадчихээн гэдэг ингээ хамраа өндөрсгөөд ямар ч шаардлага байхгүй. 하나님이 또 나에게는 나에게 주신 은사가 또 다릅니다. Тэгээ бурхан надад өгсөн тослогоо өөр байгаа шиг тэр хүнд өгсөн чадвар тослогоо ч өөр байгаа. 그래서 다른 사람과 비교하지 마시기 바랍니다. Тийм болохоор бид нэр бус түнтэй харьцуулалт гэдэг зүйлийг үнэхээр байх боломжгүй. 또 내게 있는 은사가 좋다고 그래서 다른 사람을 무시하지 마시기 바랍니다. Тэгэхээр бид нэр бас өөрийнх нь болж ийн гэд бусдыг бид нэр дорд үзээд болохгүй. 만약에 하나님께서 모두에게 다 똑같은 은사를 주셨다면 어떻게 되겠습니까? Тэгээ бидний бурхан хэрвээ тэгэх юм бол тэрэнд байгаа надад байхгүй ингээд байгаа бол тэгвэл бүгдэнд нь яг ижилхэн зүйлийг бурхан бэлгэлээ гэж өгдөө. Бүх ижилхэн бэлэг авьяасыг өгвөл юу болох вэ? 아마 원만하게 살 수 없을 것입니다. Тэгэхээр тэгэх юм бол одоо зарим нэг зүйлээр заавал дутх болно. 그러니까 어떤 사람은 가령 뭐 음악 쪽을 잘하는 사람이 있고 어떤 사람은 또 미술 쪽을 잘하는 사람이 있어요. Тэгээ эсвэргээрээ харах юм бол хүн болгонд өөр өөр зарим хүмүүс хөгжим сайн тоглодог байхаа зарим нь одоо юу гэдэг одоо бүтээх хийж бүтээхтэй илүү сайн байдаг. 똑같이 어린아이 때는 같이 자랐는데 한 아이는 음악을 잘하고 한 아이는 미술을 잘하는 경우가 있어요. Тэгэхээр нэг гэрт адилхан нэг гэрт нэг эцэг гэхээс төрсэн хүүхэд ч гэсэндээ нэг нь хөгжим тал руу сонирхолтой хаад нөгөөх нь урлаг тал руу сонирхолтой байж бас байж болдог. 그래 뭐 우리 딸아이 같은 경우도 그래요. 우리 딸아이하고 또 친구가 하나 있었는데 둘이 어려서 이제 같이 한때 지냈었는데 우리 딸은 커서 미술 계통 옷을 만드는 디자이너가 됐고 또 같이 자라났던 그 아이는 그 피아노를 잘 치는 그 음악 계통의 그 사람이 됐어요. За тэгээ пастрын охин ч гэсэндээ найзтайгаа хамт хоёулаа маш ингээ сайн найзууд байсан ч гэсэндээ томроод ингээ харсан чинь хин хинийхээ чадвар нь өөр байсан болохоор пастрын охин болохоор дизайнер болоод нөгөө найз нь болохоор хөгжимчин болсон жишээ нэг. 뭐
모든 은사를 다 주셨으면 좋겠다 생각할지 모르지만 그렇게 되면 사람이 교만해져서 망할 수 있습니다. Тэ бүх юмыг нэг дор энэ нэг биеийн даван үзүүл хийж байхгүй. Тэгэхээр авахыг хүсэж байна гэвэл тэр хүн бас бодох хэрэгтэй. 근데 한국 속담에 그런 말이 있어요. 재주 많은 사람이 밥 굶는다는 말이 있어요. 체조 많은 사람이 체조 밥을 많은 밥을 못 먹는단 말이야. 음흠. 밥을 굶는다는 게 돈을 많이 못 번다는 뜻이죠. 음흠. 제조가 뭐예요, 목사님? 재주, 이게 재능, 기술. 네네네. Солонгост ийм үг байдаг гэнэ нөгөө нэг а чадвар их байх тусам үйлсгэлэн байдаг гэдэг тийм үг байдаг юм. 이게 한 가지라도 자기에게 주신 그 재능을 확실하게 사용하는 것이 좋지. 여러 재능 많다고 그래서 이것도 하고 저것도 하면은 뭐 하나 제대로 하는 게 없습니다. Окей, тэр нь болохоор юу гэж боддог гэхээр нөгөө нэг энийг чаддаг, тэрийг чаддаг, би чадна гэдэг шиг тий. Энийг чаддаг, тэрийг чаддаг байгаа болохоор нөгөө юм захтай гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэх юм бол нөгөө нэг тэднээс олох зүйл байхгүй гэсэн үг юм л. Эсвэргээр нь өгөгдсөн ганцхан зүйлтэй байж болно. Тэрийгэ маш сайн хийдэг байх нь илүү дээр гэсэн үг юм. 사실 목회자는 하나님 말씀 잘 전하고 복음 잘 전하는 일 하면 되는 것입니다. Тэгээ одоо хончин хүн гэж үзэх юм бол те эзний үгийг одоо тэр танд даалгаж өгсөн тэр хондоодод сайн дамжуулдаг байх л болно. 물론 때로는 뭐 음악을 잘하는 목사님도 있고 뭐 건축을 잘하는 목사님도 있고 또 다른 여러 가지 잘하는 모습 보면 부러울 수도 있지만은 또 하나님이 내게 주신 재능을 가지고서 하나님 앞에 충성하면 되는 것입니다. Тэгээ мэдээч хэрэг одоо пастор дунд олон тослогоотой, олон чадвартай хүмүүс ч гэсэн байдаг тийм. Одоо барилга барьдаг хүмч байдаг тийм. Маш гоё давхар мартаад ингээд магтаад хөгжин тоглодогч хүн байдаг. Гэхдээ тэр бүхэн дээр пастор гэдэг энэ дахиад нэмнэ гэхээс илүүгээр зүгээр яг танд өгөгдсөн чадвар нь юу юм? Танд өгөгдсөн тослогоо нь юу юм? Тэрнийгээ та сайн хийдэг байхад л болно. 근데 어떤 분은 이렇게 신학 공부를 하다가 목사가 되겠다고 신학 공부를 하다가 자기 여러 가지 재능이 많아서 너무 이제 힘이 드니까 신학 공부에 힘이 드니까 포기하고 자기 전에 했던 그 직업으로 돌아가는 사람도 있어요. Тэгээ зарим нэг хүмүүс тэгдэг нэ бас тийм гашин туршлагууд байдаг. Өгөгдсөн нэг зүйл байгаа тэрийгэ хийхгүй өөр зүйл рүү дахиад ч нэг сурах гэж явжаад буцаад бүр нөгөө өмнөхөнч байхгүй болчихсон тохиолдол бас байдаг. 그러나 그 말씀 전하는 것밖에 할 줄 모르는 사람은 뭐 이것만 계속 할 수밖에 없는 것입니다. Гэхдээ эсрэгээр нь яг үгээр яг өгөгдсөн тэр зүйл дээрээ те нэг л зүйл чаддаг байлаа гэлээ ч гэсэндээ жишээлбэл нэг зөвхөн номлолоор дамжуулдаг хүн байлаа гэхэд тэрийгээр дамжуулахад те тэр нь болно тангалттай. 그러면 하나님은 어떤 사람을 더 기뻐하겠습니까? Тэгээ бурхан ямар хүнийг хараад баярлдаг болоо. 재주가 많아서 이것도 하고 저것도 하는 사람을 더 기뻐하겠는지 아니면은 오직 하나님의 말씀을 전하는 일에만 전념하는 사람을 하나님 더 기뻐하시겠습니까? Тэ жишээлбэл нэг хүнд зөвхөн эзний үгийг дамжуулах үүрэг өгсөн. Тэгээ тэрийгээ тэр хүн маш сайн хийдэг байж болыг. А нөгөө хүн нь болохоор юмны захтай те юмны захтай энийг ч тэгээд тэрийг чигээд ингээд явдаг тийм хүн байлаа гэж бод. Гэхдээ яг ингээд бүтээс барьсан зүйл байхгүй яваад л алийг тараад илүү баярлна гэж бодож байна. 이게 맡은 자에게 구할 것은 충성이라고 했습니다. За тэгээ Библиэр харах юм бол те даалгасан хүнээс хүсдэг зүйл нь чин сэтгэл буюу итгэмжтэй байдлыг хүснэ гэсэн. 그 말은 이제 고린도전서 4장 2절에 나와 있습니다. 1-р Коринт 4-ийн 2 дээр байж байгаа. 우리는 복음을 전하는 자로서 복음 전하는 일에 충성하면은 하나님이 기뻐하시는 것입니다. Тэгээ биднэрт бол танд даалгасан зүйл нь юу вэ? Үгийг дамжуулахыг даалгасан тий. Та тэгвэл тэр даалгасан зүйлд нь итгэмжтэй байх нь чухал байна гэсэн. 즉 주인이 하나님께서 5달란트를 맡겨준 사람도 있고 2달란트를 맡겨준 사람도 있고 1달란트를 맡겨준 사람도 있습니다. Тэгээ бас харах юм бол нөгөө Библиэл дээр байдаг тийм ээ. Одоо эзэн нь өөрсдийнхөө нэргуудаа тий 5 талант, 3 талант, 1 талантуудыг ингэ даалгаж өгсөн юм одоо сургаал зүйлүүд байдаг тий. 나중에 이제 주인이 와서 결산할 때에 5달란트 받은 사람이나 2달란트 받은 사람은 하나님께서 잘했다, 착하고 충성된 종아 하면서 칭찬해 줬습니다. Тэгэхээр бурхан 5 талант 2 талант гэсэн тий. Тэгэхээр эзэн хурч ирсэн чинь 5 талант болон 2 талант авсан 2 талант авсан хүмүүст нь
Аль алинд нь магтаж өгөхөөс хэмжээний итгэмжтэй байдал харагдсан тий. Эзэндээ багтаж өгдөг эднэрийг. 그들은 자기 맡은 일에 최선을 다해서 충성했기 때문에 칭찬을 받은 것입니다. Тэгээ тэд нар яагаад магтаалыг авсан гэхээр авсан үүргүүдтэй итгэмжтэй байсан учраас эзнээсээ магтаалыг авч чаддаг. 그러니까 하나님께서 나에게 무엇을 맡겼든지 그 일에 최선을 다해서 충성하고 하나님의 일을 잘 받드는 자가 돼야 하나님이 기뻐하십니다. Тэгээд бурхан те бурханаас танд тэгвэл яг ямар ажлыг аль талбар дээр тэгээ юу хийлгэж өгөх гээд даалгасан юм бэ? Тэрэн дээрээ л та итгэмжтэйгээр үнэнчээр те яравх шиг байх хэрэгтэй. 그다음에 세 번째로 14절로 23절까지는 욥이 친구들의 불성실한 것을 책망한 내용입니다. Тэгээ одоо харах юм бол хэдлийн чи 6 дугаар бүлгэрөө буцаад Йов номын 6-гийн 14-өөс 23 дугаар ишлэл рүү орж байгаа. За энэ агуулга дээр болохоор чинь Йовын найзуудын те одоо итгэмжгүй байдлыг те зэмлсэн ийм агуулга гарах гэж байна. 네, 14절 15절 한번 읽어보겠습니다. 14-15 уншлаа. 피곤한 자 곧 전능자 경유하는 일을 패한 자를 그 벗이 불쌍히 여길 것이거늘 나의 형제는 내게 성실치 아니함이 시냇물의 마른 같고 개울의 잦은 같구나 그랬습니다. За тэг анд нөхрөө үл энэрэг чинь төгс хүчит нэгнээс эмээхийг умартдаг. Ах дүүс минь цөөрмийн ширэгдэг орхи мэт хуурмаг ажээ. 그러니까 이제 14절부터 23절까지가 바로 욥의 친구들에 대한 그 실망이 기록되어 있는 것입니다. За тэг 14-өөс 23 дугаар энэ ишлэл болохоор чинь Йов найзуудаасаа болоод урам нь уурсан ийм агуулга гарч байгаа. 여기 보면 피곤한 자, 또 전능자, 경유하는 일을 패하는 자, 이건 바로 욥을 가리키는 겁니다. За энэ дээр байж байгаа тийм ээ. Энэ дээр орчоод анд нөхөр гэж байгаа тий эмээгч гэж байгаа тий энэ дээр бас болохоор энэрэгч гэж байгаа эднэр болохоор чи Йовын агуулгуудаас орж ирж байгаа Йовыг хэлж байгаа. 이것은 욥이 그 하나님께 대한 경외심을 버렸다는 것이 아닙니다. За гэхдээ эзнээс Йов тэгтээ юу гэхээр эзнээс би эмээхийг би орхисон гэсэн утга бол биш. 만일 욥이 하나님께 대한 경외심을 포기했다고 해도 그 친구들은 욥에게 친절을 베풀어야 하지 않겠느냐 하는 뜻입니다. За гэхдээ ингэсэн утга гэнэ энэ агуулга болохоор магадгүй бурхан те намайг орхисон байлаа гэлэж гисэндээ анд нөхөд болсон та нар ядаж найз болсон намайг энэрх хэвээр биш шүү гэсэн утгатай. 여기 보면 시냇물에 마른 같고 개울에 잦은 같구나 그랬습니다. Тэднийг юу гэсэн гэхээр тэгээд цөөрмийн ширэгсэн горих мэт байна гэж хэлсэн. 시냇물과 개울의 물이 그 사람들의 그 목마름을 해결해 준 것처럼 이 불쌍한 자를 그들의 벗이 위로해 줬어야 마땅하다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэд нэр цөөрмийн болон горхины уснууд аль нь цангаж байгаа нэгэнд нь бол ундаас ус болно. Гэхдээ яг тэрэн шиг Йовын хувьд болохоор чинь яг тэр цангаж байгаа нэгэн шиг байгаа гэж үзэх юм бол найзууд нь Йовд одоо зөөлөн хандаж энэрч өснөрөө ундаас ус мэт болох байсан юм аа гэж. 그러나 욥의 친구들은 아주 성실하지 못해서 욥을 불쌍히 여기지도 않고 위로해 주지 않았다는 것입니다. За гэхдээ харин эсрэгээр нь Йовын найзууд нь яасан гэхээр итгэмжгүй байсан буюу Йовыг өрөвдөөгүй Йовыг бас тайтгаруулаагүй гэсэн. 그리고 16절로 17절 한번 보겠습니다. 16, 17 가리둘래? 얼음이 녹으면 물이 검어지며 눈이 그 속에 감추었을지라도 따뜻하면 마르고 더우면 그 자리에서 아주 없어지나니 그랬습니다. Энэ нь мөсдсөн үедээ булангартай бөгөөд дотроос нь цас хайлдаг. Усгүй болохдоо эд дуугүй болж халуун болоход тэд бүр замхран алга болдог. 이 얼음이 녹으면 물이 검어진다는 것은 더러워지고 아주 혼탁해진다는 뜻입니다. За энэ булангартна гэдэг үг чинь угаасаа цэвэр бус болно гэсэн утга шүү дээ, тийм ээ ус. энэ дээр ярих юм бол 아마 이건 얼음에 있던 뭐 먼지라든가 이런 불순물들이 섞여서 그 물이 흐려지기 때문입니다.
За тэгээ яагаад тэгэхээр тэр одоо альва зүйл дээр мөслөх үедээ тэр альва зүйлтэй холилдсноороо ингээд нэг булангар үүсч буюу ус ингээд бохирддог. 또 눈이 그 속에 감추었을지라도 따뜻하면 마르고 더우면 그 자리에서 아주 없어지나니 그랬어요. За тэгээ магадгүй тэр дотор цас байлаа гэлээ ч гэсэндээ ус нь одоо халуун болох үед бус нь хайлж ус нь алга болдог гэсэн замхардаг. 눈은 이렇게 날이 따뜻해지면은 다 녹고 마침내 없어집니다. Тэгээ угаасаа бидний мэддэгчлэн цас гэдэг зүйл бол халуун болох үед шууд хайлаад алга болдог тийм. 이제 욥이 건강하고 모든 것이 넉넉할 때는 친구들이 와서 많이 도와주고 잘해줬습니다. Одоо Йовын хувьд болохоор чинь урд нь буюу тэрээр юмтай байх үед нь найзууд нь түн тэр одоо маш их эрэхтэй өөр байдлаар ирсэн баг. Өөр төр төрхөөртэй туслая, ингээ тгээ гэж иржсэн баг. 근데 이게 환란이 지금 심해서 죽을 고통에 빠진 다음에는 도와주는 사람이 하나도 없다는 뜻입니다. Гэхдээ яг одоогийн байдал дээр бол Йовын хувьд жинхэнэ тусламж хэрэгтэй үе нь яг одоо байгаа байхгүй юу? Харин гэхдээ найзууд нь яг одоо ийм үе дээр нэрчээд эсрэгээр нь туслаагүй гэсэн утгаар хэлж өгч. 그렇게 사람이 돈이 많고 풍족할 때에는 뭐 친구가 많이 있지만은 정말 위급할 때는 친구가 하나도 없다는 뜻입니다. Тэг хүн магадгүй хөрөнгө ихтэй тэ бүх зүйл нь сайн болж байгаа тохиолдолд хүрээлэл олон байж магадгүй. Эсрэгээр нь хүн бүх юмаа алдаад ганцаараа болох үед түүний эргэн тойронд хинч байдгүй гэдгийг мэдээ харж байна. 몽골에는 눈이 많이 내리나요? 아니요. 오늘은 눈 소식 있었는지 모르겠네요. 아니 당연히 근데 어둡긴 어두워요. 눈 그리고 내리는 계절이 어느 때죠? 거기서 몇 월 달이에요? Монголд цас ордог сар чинь хэзээ вэ? 12 сар. 예? 12월쯤 11월 12월 뭐, 그때쯤. 한국이나 비슷하네요. 네, 비슷해요, 거의. 사계절이라서. 사계절이 있어요? 네. 봄, 여름, 가을, 겨울? 네, 지금은 거의 한국하고 비슷해요, 무슨. 그렇군요. 근데 이제 그 태국 같은 경우 보면은 겨울이 눈이 없어요. 눈이 없어요. 눈이 내리질 않아요. 그러니까 이 사람들이 한국에 와서 처음에 한국에 온 사람들이 한국의 겨울을 만나서 눈 내리는 거 보면 얼마나 좋아하는지 원래 막 눈에서 사진 찍고만 눈사람 만들고 난리해야죠. Энэ нэг пастор одоо нэг Тайланд хүмүүст үйлчилдэг гэсэн шүү дээ. Тэгээ нэг бид нар ягаад Монголыг сонсохлоор Монголын талаар ер нь сайн мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэр Монголд бол Солонгостой адилхан юм уу? Монголд цас ордог юм уу гэж. Тэгээ энэ хүн нөгөө өөрөө Тайланд хүмүүст үйлчилдэг нөгөө Тайланд хүмүүс болохоор цасыг мэдэхгүй Солонгост ирээд амьдрах үедээ анхны цас бус оролдвол бөө юм болдог гинэ. Гараад зураг авахуулаад одоо бөө юм болдог. 이게 눈이 이렇게 따뜻하면은 다 말라서 이렇게 녹고 말라서 다 없어진다는 것입니다. Тэгээ дулаахан байх тусмаа юу яадаг тийм ээ дулаахан байх тусмаа цас дорхондоо хайлцдаг тийм. Гэхдээ 이게 정작 어려움 당할 때 도와주는 친구가 많이 있어야 되는데 보통은 그 풍족할 때는 사람들이 많이 모여들지만 어려움 당할 때는 다 슬슬 피하고 사람이 없어요. За хүн ерөнхийдөө хүнд нөгөө яг бүх зүйл сайн байх үед нь зүгээр ч гэсэндээ хүн хамгийн хэцүү байх үед нь хүн хэрэгтэй байдаг. 그러나 우리는 정말 어려움 당하는 사람들을 외면하지 말고 어려울 때일수록 더욱더 도와줘야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ ялгаахгүй хүний ямар үед нь хамт байхыг чухалчлах гэхээр хүн яг хэцүү байх үед нь хамт байх дээр чухалчилж өгөх хэрэгтэй. 그러면 나중에 그 사람이 얼마나 고맙게 생각하겠습니까? Яг тэгэх юм бол дараад нь тэр хүний хувьд ч гэсэндээ тань руу хандсан талархал бас байх болно. 풍족할 때 도와주는 것은 별로 별 남는 게 없습니다. 하지만 정말 어려웠을 때 도와준 것은 나중에 그것을 도움받은 사람은 길이길이 기억하고 있습니다. Тэгээ магадгүй таныг твдэж явах үед нь тусалсан тэр тусыг тань хүмүүс бол мартахгүй тэглүү явж байхад нь тэмээгээр тусалж яднаас тийм ээ. Жинхэнэ твдэж явах үед нь тэвнгээр туслах нь илүү дээр. 그다음에 18절로 20절 말씀을 보겠습니다. Хэрэглээ 18-аас 20 дугаар ишлэл рүү орох гэж байна. 때를 지은 객들이 시냇가로 다니다가 돌이켜 광야로 가서 죽고 대마의 떼들이 그것을 바라보고 스바의 행인들도 그것을 사모하다가 거기 와서는
바라던 것을 부끄리고 낙심하느니라. 그랬습니다. За тэдний замналын чимүүд мөрөө тахир бөгөөд тэд цөл рүү явж ор сураггүй алга болдог билээ. Темагийн жинчид тэднийг харж Шибагийн анчид тэдгээрт найдаж байсан. Найдлага тавьж байсан учраас тэд гонсойсон бөгөөд тэнд очоод тэд улайцгаасаа. 여기 대마의 때는 무역을 잘하는 그 북쪽 아라비아의 장사꾼들을 말합니다. За энэ темагийн жинчид гэж байна тийм. Энэ болохоор нөгөө нэг юг гадаад худалдаан дээр маш сайн хийдэг тийм арабын худалдаачдаг хэлж байгаа. Темагийн жинчид гэдэг. 네, 이들은 그 이스마엘의 후손들입니다. Энэ темагийнхан болохоор чи Ишмаилийн үр удам гинэ. 이스마엘은 그 아브라함의 그 아들이죠. 그 하가를 통해서 낳은 아들입니다. Тэгээ Ишмаил чинь нөгөө нэг Авраамийн хүү шүү дээ тийм ээ. Гэтэ Хагараас төрсэн хүү байгаа. 본부인인 사라를 통해서 낳은 아들은 이삭이고 그 첩인 하가를 통해서 낳은 아들이 이스마엘이에요. Тэгэхээр Авраамыг харах юм бол ер нь бол хоёр хүүтэй байсан тийм. Үндсэн яг эхнэр нь болох Сарагаас төрсөн нь болохоор Исаак байсан бол харин түүний татвар юм боёо Хагараас төрсөн нь болохоор Ишмаил байгаа. 또 여기 스바의 행인이 나오는데 스바의 행인은 그 남서 아라비아에 거주하면서 상업을 하는 족속을 가리킵니다. За тэгэхээр харин энэ нөгөө тохиолдолд нь болохоор Шиба гэсэн тийм Шибагийн аянчид гэдэг нь болохоор тэр баруун урд хэсэгт байдаг гинэ. Баруун урд хэсэгт байсан бас нэг арабын нэг үндэстэн гэж ярьж болно. 이 사람들은 이렇게 광야 사막을 지나가다가 목이 마르게 되면은 그 시내를 찾아서 물을 마시곤 했는데 그때 시냇물이 없으면은 낙심한다는 것입니다. Эдгээр хүмүүс мэдээж хэрэг аль аль нь тийм одоо цөлөөр явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэтэ цөлөөр явж байхдаа эдгээр магадгүй одоо булаг тааралдах баха тийм булаг тааралдах бах гэд явж байгаа гэсэн үг байхгүй. Гэтэ тэд нар магадгүй найдаад очсон чинь тэнцээ булаг нь байхгүй байх юм бол тэдэнд найдвар ингээ хугарнаа гэдэг хэлж байна. 욥의 친구들도 이렇게 많은 시내와 같이 외부적으로는 도와주는 사람인 것 같지만 정작 필요할 때는 도움을 주지 못하고 오히려 낙심하게 한다는 것입니다. Яг тэрэн шиг Йов найзуудаа юу гэж хэлсэн гэхээр гаднаас нь харахаар яг ингээд нэг булаг шиг харагдаж байгаа боловч яг очлоор ингээд хатсан булаг шиг байгаа буюу гадаа төрхөн дээр туслах царайд тийм шиг боловч бодит байдал дээр тусаа үзүүлдэггүй хүмүүс гэж хэлж гисэн. 그렇기 때문에 사람은 믿을 바가 못 된다는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр эндээс харахаар юу гэхээр хүн гэдэг бүтээл нь бол итгэлийг даахын төлөө байдаг бүтээл биш гэдэг дахин сануулах тийм. 요한복음 2장 24절에도 보면 예수님은 그 몸을 저희에게 의탁치 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시며 그랬습니다. 목사님 성분 무슨 네? 성경은 어떤 성경이에요? 성경은? 요한복음 2장 24절. 요한복음이요? 2장 24절. Иохан номын 2-ын 24 дээр харах юм бол бас Иесус бурхан тэгж хэлсэн байдаг нэ. Өөрийгөө тэднэрт даатгасангүй гэж байгаа. 예수님도 사람을 의탁하지 않았다는 것입니다. Иесус ч гэсэндээ өөрийгөө хэн ч даатгаж байгаагүй. Хэн ч найдаж байгаагүй. 사람은 믿을 바가 아니라 단지 사랑할 바라는 것입니다. Хүн бол те итгэл даахын төлөө бүтээгдээгүй. Харин хүн яахын төлөө бүтээгдсэн бэ? хайрлуулахын төлөө бүтээгдсэн гэсэн. 이사야 2장 22절에도 보면은 너희는 인생을 의지하지 말라 그의 호흡은 코에 있나니 수에칠 가치가 어디 있느냐 그랬습니다. За Исая номны 2-ын 22 дээр бас байж байгаа. Та нар хүнд битгий найдаа. Ягаад тэлээрэ тэр хүний амин хамартаал байдаг юм аа гэж хэлсэн бэ те. 그래서 우리 성도는 인생을 의지하지 말고 하나님만 의지해야 된다는 것입니다. Тийм учраас итгэлийн хүмүүс ч гэсэндээ те ялангуяа энэ амьдралд те хүмүүст найдах биш зөвхөн бурханд найдвараа тавихыг бид нэр одоо суралцах хэрэгтэй. 하나님만 의지하는 사람은 영영이 요동하지 않는다는 것입니다. За тэгэхээр бид нэр бурханд найдвараа тавьдаг хүмүүс бол те ямар ч хүсэл байсан гэсэн эзэн урам хугалдаггүй. Амен. 21절 말씀 보겠습니다. За 21 дээр ишлэгийг харъя хэлээ. Йов 6:21. 너희도 허망한 자라 너희가 두려운 일을 본즉 겁내는구나 그랬습니다. За тэгэхээр 21 дээр үнэхээр та нар одоо тийм болцоожээ. Та нар аимшигыг хардаг бөгөөд айн дагжиж байна гэнэ. 욥의 친구들은
욥이 당하는 일을 보고 겁을 내고 있습니다. За тэгээ Йовын найзууд нь одоо яаж ирэхээр Йовын байгаа байдлыг харахтаа тэд нар айж ийн гэсэн айцтай автчихна. 왜냐하면은 하나님을 거역한 욥을 자신들이 너무 깊이 동정하다가 자기들 또 하나님께 벌을 받을까 봐 두려워 했다는 것입니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр Йовыг харалтаа Йовыг одоо Йовд болохоор нөгөө Бурхныг одоо үл тоосоо гэж хэлжсэн тий. Тэгж хэлж чааж хэлснээрээ түүний өөрсдийнхөө үгэнд ороогдоод өөрөөсөө ч гэсэндээ ямар нэгэн байдлаараа шийтгэл авахгүй гэдэг дээр ингээ эмээж исэн гэсэн. 그러나 욥이 당하는 고난은 뭐 욥이 하나님을 거역해서 당한 것이 아닙니다. Тэгээ яг үнэндээ бол Йов Бурхныг үл тоосоо учраас ийм зовлонд унсан юм биш байсан. 그다음에 22절로 23절 보겠습니다. Тэгэхээр 22-оос 23-ыг харъя. 내가 언제 너희에게 나를 공급하라 하더냐? 언제 나를 위하여 너희 재물로 예물을 달라 하더냐? 내가 언제 말하기를 대적의 손에서 나를 구원하라 하더냐? 포악한 자의 손에서 나를 구속하라 하더냐? За 22 23 дээр би надад бэлэг өгөөч эсвэл эд хөрөнгнөөс миний төлөөсөө өгөөч гэж эсвэл өстөний савраас намайг чөлөөлөөч гэж эсвэл харгас догшин хүмүүсийн савраас намайг авраач гэж хэлсэн үү гэж. 욥은 그 친구들에게 물질적 도움을 요구하지 않았습니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор найзуудаас ямар нэгэн эд хөрөнгийн хүсэлтэй одоо тусламжийг бол хүсээгүй. 또 대적의 손에서 건져달라고 부탁하지도 않았습니다. Эсвэргээр нь бас эсвэл тэр одоо дайснуудын гараас та нар намайг авраад чөлөөлөөч гэж хүсээгүй. 욥은 사람을 의지하지 않고 하나님만 의지하고 친구들을 사랑하기만 했습니다. Тэгээ Явын хувьд болохоор энэ үдчлэг хүнд ерөөс найдаагүй, хүнээс тусламжийг хүсээгүй, харин тэрээр Бурханд найдвараа тавиад хүмүүсийг болохоор хайрлж ирсэн. 그래서 사람은 의지할 바가 아니라 사랑할 바라는 것입니다. Тэгэхээр тэр утгаараач тэр хүн гэдэг бүтээл бол одоо тэгээ найдварлахын төлөө юм уу, итгэл таахын төлөө бүтээгдсэн юм биш, харин хайрлуулах гэж бүтээгдсэн. 욥은 이렇게 하나님만 의지하고 이 어려운 환경 가운데서도 하나님만 의지하고 재물이나 사람을 의지하지 않았습니다. Тэгээ Явын хувьд ч гэсэндээ тэрийг эзэн Бурхандаа л найдвар тавьсан, харин хүнд юм уу өөр ямар нэгэн нөхцөл байдалд нь найдварыг бол тэр тавиагүй гэсэн. 보통 사람들은 어려움을 당하면은 좀 사람을 의지하고 사람에게 도움을 요청하는 경우가 많습니다. Хүн ер нь ихэнхдээ асуудалтай болгоод ч юм уу ямар нэгэн хэцүү зүйлд ороод ирэхлээр бусад руу хамгийн дөрөнд хандаж тий бусдаас юм нөхцөл байдлаас хурдан асуудлаа шийдлээ олох гэдэг тий. 우리는 이렇게 어려울 때에는 사람에게 도움을 청하고 사람을 의지하려고 하지 말고 하나님만 의지하고 하나님께 도움을 구해야 된다는 것입니다. Хэдүүлээ бид нэр хэцүү байх үе тусам хэцүү байх үедээ эсвэл хэцүү гэж санагдсан үеэс ахуулаад хүн рүү биш харин эзэн бурхан руугаа ханддаг хүмүүс байх хэрэгтэй. 정말로 어려울 때는 사람이 도움을 줄 수 없습니다. Тэгээ үнэхээр хэцүү байх тохиолдолд тэгээ хүн одоо тухайн хүнд туслая гэж тусалж чаддаггүй. 하나님만이 우리에게 도움을 줄 수 있는 분이라는 것입니다. Тэгээ бидний зөвхөн бурхан л биднэрт тусламжийг өгч чаддаг. 이제 보통은 이제 그 어려움 당할 때 당장 사람을 찾아다녀요. 누굴 찾아가야 나를 좀 도와줄 수 있을까 하면서 사람 찾아다니는데 우리는 사람을 찾아가기 전에 먼저 하나님께 매달려 기도하라는 것입니다. Бид нэр ч гэсэндээ хүн ер нь ямар нэгэн асуудал шийдэх гэдэг за хэн байдаг вүлээ хэн рүү хандах вүлээ гэдэг ингэх гээд байдаг. Гэхдээ бид нэр асуудал ямар нэгэн зүйл гарлаа гэхэд хамгийн түрүүнд эзэн рүүгээ хандаад залбирдаг ийм байх нэг чухал юм. 내일 오전 강의가 원래 석 목사님 강의인데 제가 보강하기로 했습니다. Тэгээ маргааш шүдээс өмнөх хичээл дээр болохоор энэ Chevastar дахиад орох юм байна. 내일 오전에도 제가 아마 보강을 할 것입니다. Нөхөлтийг маргааш шүдээс өмнө хийнэ гинэ. 네, 오늘은 여기까지 하고 өнөөдөр энэ хүргээ дуусгая. 기도하겠습니다. Хамтдаа залбираад дуусгая. 하나님 아버지 감사합니다. 에zen 아멘 танд талархал өргөе. 욥은 극심한 환난과 고통을 당하면서도 어리석게 하나님을 원망하지 않았습니다. Яв үгээр илэрхийн аргагүй хэцүү нөхцөл байдалд орсон ч гэсэн тань руу гомдлоогүй.
또 사람을 의지하거나 사람에게 도움을 구하려고 하지 않았습니다. Тэрээр мөн хүнд найдвар тавьж хүнээс тусламж авахыг ч гэсэн хүсээгүй. 정말 고통이 심해서 죽고 싶은 생각이 있었지만은 그가 생명을 끊진 않았습니다. Тэгээд тэрээр үнэхээр хэцүү нөхцөл байдалд орсон учраас үхийг хүсэмжилж байсан хэдий ч тэр амиа бас таслаагүй. 네, 우리는 욥의 이런 귀한 신앙을 본받는 자들이 되게 해 주시옵소서. Эзэн минь түүнд байсан энэ итгэлийг суурийг бас биднэрт суулгаж өгөөч итгэлийн үрийг. 하나님의 말씀을 들을 때마다 그 말씀에서 주시는 신령한 진리를 깨닫게 해 주시옵소서. Танаас өгөгдөж байгаа үнэний бас амьд үг болгон бидний дотор зөв ухаарлыг үнэн бас ойлголтыг өгөх болтугай. 그래서 내가 먼저 변화되고 나가서 많은 영혼들에게 말씀으로 양육하는 자들이 되게 해 주시옵소서. Мөн эзэн минь бид эхлээд өөрсдөө сурч, өөрсдөө ойлгож авснараа таны хүмүүст мөн энэ үгийг дамжуулж, тэдгээр хүмүүс ч мөн ойлгож, ухаарч энэ үгээр хооллогдох болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 네, 네, 아멘. 네, 수고하셨습니다. 네, 네, 수고하셨습니다. 예, 내일 또 뵙겠습니다. 네, За, тийм маргааш уулзцаая гэж. 네, 네. За баяртай байна.